osola no anadwo amene memba na da no na ode oba eda eho ti na bro nso for catch appetite for catch me da na menje ntum da na anadwo ana mea me che wom anadwo na oyi me na matugu ye biri bia sa okofo ba bi adwo oyi me na matugu ana minko oyi me na matugu nti ga na so de ana mebo na so pa mebo no na oje ne ho na ene odwane ye no kwa nti mebo ga ne sa no ene mekun yi me na matugu yi opamo ye ma me ko me papa nua ho ti yakwa ye hod ma be 2 weeks no no asan bai no be fa yen ane ye bai mama ye te won mo te won to antre ne fo osan kofo oba wa papa mu ehwo abio sister panimu ono ne den so ono onye nya oba ne so de a ye fie ho de won ma ho bio eso otutu kwotena oba no eso ti me so de wokọ a me no na si dan ni ti me so mfa me ho ti na me so me ne memba ne ye to eno so ni sister bebe etena asa eno de ma hu de ye omo ankasa no omo ntam ete ma me panimu de eso no kura eso no etu ono so ne ntam ba hu de ono so ne ntam ete ye ti ho de emfa me ho wom ana osan kofa sister bi e friend mother okofa mother ne so no eya me ma me nua ne ba na opam ade ana oye container na se ne store ne na ye ndua first one ye ndua de na se oton edimi kun ko so obeto sa store dan ti mi sister nko bisa sa wo de ko ma mi sister na se da bi na oto ma ne wo fa ase ma me hwe na wakoto sa store ne de Akoma sa ne mpra modern sister ne pama de talent store ni so dey America say wato store no wato store ne de amma sa sister no e pama de ewo mu na America say me ba try ti anu akire no ne modern wo ho no ana osan kofa sa mina alaba yi mina alaba not take it to one crime enti say osole no ka chem say ne car say okoto ne car ho ade won kran me da na minimu hwe okwa ba 3 days 4 days ansa no waba enti oba nam say ada car ho ade no kwa wa anya bi o say da bi o man nam say na wo da he o say ya fitting shop bi wo ho no enti o sere bela no da bi o da bi o so okoto ade won ka me da minim enti awuo mu a na me te say mi na alaba ne sa moda kure akoko ntokwa wo nutan ho no omumi eno no akọbọ atwede se mina alaba ni nipa ni ose na moda ne so ni nipa no na de omu hunu se pemu no ono de wakana no atu me da metime ba bi ti me da menkasa ento ani mina alaba wo ho a nte wo mu a no wasoma me se me nkwana me nkwaji sika wo mina alaba na me se den sika na mina alaba ni sister kunu esi ene eye yawada match bosumene da to so enso Ghana month no a ena ye womo no 90 ye ma ye hu nyina happy birthday papa be omi anwene ya sa pepe na ti no sa wo mu nko ade na gese no ano no wo hunu sa na ti de aya na ye no anso ana enya anso ti bibia ye kama ba ye de nyame ase se ode afe asan abeka Ghana ye mfie ho enura ye hunu ne ye koso bibia ye kama na akade aka midin ede Maa Akos our program no Akoma mu nsem ewa Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM bibia live bibia ye kama Facebook Akoma 879 Akoma 879 no say ade ne yesa no so pesa wodi do be wrem na pesa wodi we it's YouTube no Akoma 879 YouTube Akoma 879 sapepepe nti bomodia na subscribe and page no viewers no na emia notification bell na say press one you get notified na wa share link no ama for front so to me enya bia hwe na yenua no ma mo hwe yen wo Facebook no mo ma ye more likes na fe ma bomodia na ma share ede ama ye na bibia me aye kama pa ede ama ye TikTok onso Ma Evelyn jina so de mu odin Ma Evelyn wa TikTok wa sign wo YouTube wa sign wo Facebook wa baby a wa se waji baby a won pese obe mix ba kokora nti Ma Evelyn nyame enshraw gunshot girly shot it and I know na yere edi ne birthday and na ode ma ye very beautiful lady na omonso ewo ho nti TikTok mon kwaso na mon share emfa ema ye na bibia into me enye kama pa shane so ema me se
OPD Radio GH ewo UK manager wonyame enhra pa se wabi atongo ho de ama ye Free FM 97.5 Techimai manager dache hinene na pamfo mabie mu pa na Nikki Pizza Fan Club UK ye sister Nikita ne nua bema Msesiama Pizarro so omo eboa ye pa na Ghana Association yom headquarters ewo Mantover Viadana Italy make us say one so ebo ye chidom ene adon tenepa na nakia koko ewa ha ena evangelist Samuel Mensa and ewa ha Ishmael Haywood ene Tony Boye chidom ene adon tene as producers and afe Beluchi ene nana ya nso ede yenko social media mede ede Maa Akos uhwebe ewo onua TV yanko na mene menua bema bi enkodi komo adaworoma bomodia na te waso neti asem yiye pa emame ne duru bre wo so kire wadwene a won so wa kire wadwene o WhatsApp message bomodia na efa send me e was 0245 301462 fa WhatsApp messages send me bra ya kasai ebia na wo kra wonim asem ni mu ebia na wonim abrantie ebia wonim ababa wa no wonim se de wo ka no enye no kra ye no kra de wadwene e kire wo ho no na wo de aba ne ya kenkan e de amount e was 0245 301462 0245 301462 bema memwa hewie Akoma FM 87.9 ene no wo form Metia Mejosu o Mako na apom to saying Elade adomboko Mako within medin de Kofi medin de Amwa Kofi Amwa Kofi free na bai pacho me free Ginya ase na bai Ginya ase for samo hwa ye ne a Ginya ase Ramzia mo hwa ye mo hwa ne abo wo yonko abeti na ka chen so mu obi abeti sase na Ginya ase ne yatu aba besi Ginya ase Ramzia yatu abesi Akoma studios into obia enhwe bi na edru bra woni pa kronso a kire na adwe bia asem ya ye kan na unim na wo so otume de wodi aba bema Kofi yankwan ante we dey 2019 am share lady bi Ginya ase ti mi hu lady no na obaba akona busan se akora ne papa we no ka chem se akora ne papa wo Dubai no onfia akora no ti me de meni hwe kakra se be ya asem na o kara be ne kronti me hwe 1 month ni na bibia ni wosa nte ma meje o ma me number na me friend say me hu ababa o say ni say na wo ka na emu ti ase emu no kra esen na ne ma me ne ka chem se no kra na be ma na je o ma akose Dubai onfia akora no hwe akora me say mommy ene akora kama say nsu do tumi betre kuma so abla wo nko school nti mbata de akora no ko to school na me ma ye ko busa admission ye ko busa na 7 million na mkaze mom you see 7 million oba no betram so onya adwuma tene 7 million dia momfa 3.5 momfa 3.5 na nefa akora no ko to school no kra discount buy am ye dia akora no ko to school te dia akora no ko to school mu wi akora no ko school kama so me ne ge ne to kama ntokwa bia ni ho ti akire afio di beye fanse beye 1 year no mo ko no 5 na I was start at Dubai ni nka nti ne phone down no me ko adwuma me ba no lock the phone to me fa phone ehwe phone anim say yare me bie lock no to me bie lock na voice message de wo no enye about akora no asem no mo ka omu di about omu so mienu odo ho nkomo ti e ba sa no na me feel ma me de tu anim say de akora no de ba ba da nya afa ye funu say ni say na ye den e konti wo hwe na onsiesi asem no me ka ma me ne de o bibia anim so obe wo ne natie bibia anim am si o mommy mate nti sade na me yes sade na me de akora no ko tu school mama me ne pema sempa no munnim me da nti o pema sempa to mu fro mu kuro mu wo gos o mu fro kuro be sukete ya anti dollar ne kuro alaji asem na me kan o mu fri o ba me dam no mo da me dan single room na me metu da me namfofo nti o mo ba edem no mo da me hwe se na bia akora ne maame ana se na asem tran sa pepepe na me ye nti akire boy no sa fru Dubai bai o fru Dubai bai na gen na sa ba hye me dem ba sa tam ode ne bai na wonyem timi de man fa sa adwena ba nyefe so de ne bewura me dem sa valande mu o mi fiero da woro ma fi o ye kama ti valande mu o so de ne travel andem mi ame me ha dan no mi ko dware na me ba me nam thousands na ba o timi ka me propro me nem ansu ansa na me wura dem o
ba Dubai ni ba dem on de ba ta hye no ni nua ba ta hye mu nyina mu de be wura me dem o suru oba ye ntima nka hwe ni nyina chire ma me floor ball amane oh na me difficult na wa ba ha ntidien anopan se gane ka chire o se Ivane papa be ba se ni na no kodai na de atwa ma me ko ha dan wo mo ye phone o de black girl ma phone no akonfo be twa net wi a phone no asema again papa be ka yem say phone akonfo afa me ne mu bi na mte sa ani amoba na me nya ne ho ade nti phone ma hwe ona na getting to 2 years e ka ma bo no phone no kura 2000 po te ka ma bo na no na phone mo de to me so na dia oba na me na ko ha dan na me twa dan ne ka nti already infantile na nka yes o mo ye infantile papa ne nkran na mama ne infantile na me ma no ka don ko ha dan to ba na ka so wakonya dan na 30 million na me dan na 30 million dia Dubai ho me 15 million on ko Dubai 15 million na mo ko ha dan na nkura no ko trem na o mo tu free me nchen na o mo ko okotwi ko ha dan okotwi nti na me ko hwe nkura no me ko bia na akura no ti eye 2024 November me ko na akura ni ho na mse ya akwane akura no we o kam za akura no ojuso ajuso de se wo no ko so wa mama mane no so ne sister bia wo ojuso nti o ma me baba ha behwe ne sister na wo ojuso no oba na akura no ko a o de akura no be san ba kotwiwo nti de bia o ma me nti akura no nka kekere me nti akura no voice kura hello keke na makoma ntom yem kura mommy it take me 2 months sana akura no ndi joso ma me na akoju so akofa akura no ko mu kromo esu kese na mse na me 2 car na me call ajuso na me call na me ne bla no kotana ne sister no kuru kotana say kwan se ni na kone de mfa no akati mto betu kwan ba me nim die ti e ma bla no so agi tumu frɛ again no o frɛ again no ma again fa na bla bu san senti wa kontu nda be na abekɔ akati so me kɔ 10th March ye na me adoma Sunday ye di anim ye otu Africa Ghana ko Dubai aba be fa no kɔ o ko Dubai na mtse o ko Dubai dia ele fa mba blame ma ka me na preso o be so dia akran be si akran 5 months ni mi hu be bi akran nam o mo yom se ma me ne ya o se ma me de na ma me o ya se blagos oba ne ma me o ya se blagos na me antidola na me se me ne me kone no ka tem se ne de minya no o tu kwan ti me mla Friday ye nya me adomo ti me hwe na da na wo mu na Friday me ko okra me nkoto no na me se ma da woro ma se ne be ya ma kuma be to me ye ma me hu e ka ma boy na me hu me ba ne ntino me de ba be da mu ma sem nyina no okay na antidora na o se bra enne na o se ntwe wo china na o se bra na beje akoda no anasa bra na be dey nne me nim the all patch because ma me no ye tintin pa so o ka on be so o be ka bi o ye kan ka bi o ka so on be so o be ka bi na nka ba tan kwa kofa me be free o de me nim sa akora no nka kofa akora efe ya bia mo o be na be di ha o ntino business na me send this case girl so no forward am ma me mu week bie no am send this case free say akwa free me check ko week bie no am send this case minim say o mu ye boni ayi ntino mobile money merchant bia o your side o me hu bla na me send this case na da until say me hu bla na say na ma send this case again enti 5 months ni no ani hu no go ba no hu akra no okay but 5 months ni no hu no wajai scan Sunday scan say every week bia na so Sunday week woman na scanning koi and am problem here want but because of the last week I'm sending this car yendo Monday no cross o kwa akra ko medical yendo Monday no ka ko do akra Monday no ka te so this car me start sending 50 cedis Monday ya o ko medical to akra ya o come to come do no this car me sending 50 cedis said the be me start comfort mensa comfort of friend when na se wo akra wo ko ye medical so di tu kwa ko Dubai yeah Monday no no wanya dan mpacho we say DNT na oji 50 cedis oh so come to so me sending 50 cedis on fantoria no accommodate no na me send the man me accommodate no mpacho ai eti man 50 cedis mpacho me kwanya me na send ma mobile money merchant na me ka send this card mobile money na man send ma wo fifra wo kwoti yesika na wo yi ye na ade ko ma mobile money so wo mon send ma no mpacho ai na on friend ni di mpacho ai me pacho na Mr Dubai we mpacho ni na me yese de be like asumdwe kwa so de akwa de asumdwe kwa so de say wo da so ne etwempera mpacho da bi wo ne na jai mpacho ai ba bo so me say ni mpacho o free me nche ko e fa 2 years ni be 2 years ni enti wo wura ni tokuro no mu kura no 2 years ni ana ebro ba mani ebre wo wura tokuro no mu 2 years ni ana ebro
mpacho we dey mechanical mechanical me we mechanical nokra na dia me ya nokra bi a wo mu o me kɔ no hɔ a bibi kakra timi ekoso okay so wo kɔ na no wo kotwi no ana mpacho otu kwatra kotwi no mpacho me konso a dey say me afi bia me shopping de kɔma no afi bia me shopping afi we kura me shopping no afi we December ya nkura ni wo no me de shopping no kɔ no ka tem say nkura ni be ba de o ma be di aduane nema na me de aba ne bi nti wo de command no me de kɔ command no nti anytime bi a wo be kɔ ho bia no wo ne no eda ada ne ni nyina but o kɔsra no bia etumi kɔso ebi wo ho anya da bia sɛ ne ya kra ya wade nya da ya no muti enya da bia nti ne ti ase me twan tro eno de because one ka your friend wa wo bɛka nti na maka no wo betna ha no ho bɛ me because wo de ade asie nti na maka no ai wo lawyer wo kofa wo nya asem court na se wo fa lawyer de waye bia wo so ka kire lawyer no no anim kwa na odi be defender na wo di bisie no ne kopie mu ho eno na ya no mani abre no sa pepepe na hatie okay na che se nti no we no akwa se ye jai but ye nyae ye kan say ase ye jai but ye nyae odie no ma ye hunu because say mo jai kra de sex mem but say ewomu ukosa na ewomu amutumi ye bidi a na che say enye jai kra nti se mo da so but you see ade o continue bibie ni ho biom he said hwe ni ho bibie ni ho biom na wa nya ankon so e bia wo kɔ ne ye bɔ no na so san be se wo continue ende enam de wa ya kire mi nti ne mintimi biom because of the Monday na ma send this come out na timi yem say dia mintimi biom wo ye say one can so wo kɔ no say like one o ka so be kɔ anfa akora na ma akora no do nti na me ye sa de ni nyina se na be ya na na me nti to onfa bibia nsie me onfa bibia nsie benya no kran ka me hu so tu kwan to se me kɔ o am kɔte ye no onfa bibia nsie wan kesi de na odi na kɔntri sie wo eno no de kire ne se akɔntu no wan fa nsie me November na me kɔ ho no o ka kire mtema me ne mama me kɔ fa akora ne bae me ne mama kokotwiwo e kɔ fa akora ne ma like me kɔ am say ago pacho wonya ho kakra hwan na aba no na mso me ne mama aba so ka obe hwe na nka asɛm wɔ no ka yaka monkɔ sa no ka kire mama mtema me de abufuo e fa akora ne mama e me de akora ne sa aba bia tin but enam ne nsanka bi ne nemo bi o kan no sai mbobɔ na yesade akora ne sa man ba ko no anu ma asɛm sɛ o kwa obesade akora no abre nti sa we na sida bɛn onu ma me kɔ ya mo kɔ fa akora no fan sɛ satan afa afu ne be wura November no last year 2024 no 2023 2024 no 2023 November 24 ne wo 24 ne 2023 no 87.9 yi Kofi omi Kofi onya broken heart Kofi se onya broken heart momi pacho da bi akora no ka ho akora ne ka ho pa me do akora ne ka ho momi akora ne tutu ne hia me akora ne ka ho menya broken heart momi menya broken heart ga ne nya wo ma ne nya wo ya mpacho da bi ijide mpacho da bi enya me ya ba akokora enya me ya momi ka no kre momi enya me ya ba asem bi wo ba ende mintimi nka na later me ka kire mo fomo modi mo jafra na mpacho da bi ene de me pesa ga ne betikora mpacho today me ni mu shia me ntwa mo ntro de wo bia me ka kire mo menya broken heart ba akora no ntira akora no ntia o baba akopa no no na ena me ka se ka me be kan fomo me ni mu nso nsa me fifi mu ena me se be kan fomo no menya we but we dey say there questions you na ka bi say bisa na be nti da me se be kan fomo wada wo bi do ba ko mu obi pen wo me adwie ya boya ne chira so me hunu ti bibi o ho anu aka kire ma se opera kwa sa mafro because minunumu a onhwa na akwa akosi so bibi sa question ne sa na wo ma me answer sa na sa akwa be ene momi no wada wuru ma ani yanka wada wuru ma me ya ba ne aba ma me no obi fufuru awo makoi amamre kwato makoi bibia because na me hu se akwantu na obetu no nam ne phone no nsensem na oye no oda so do boy no ti me kɔ hɔ a
na like akora no do nti na ma me ye bibia se na be ya me sabeka me ba no anya broken heart na menya mommy anya no kura ba akopɛ menya broken heart no kura de ba akopɛ menya broken heart kura but akora no ho do nti sese me ka say why ya ba foforo ho ade ana onu ba foforo ho sese ya mpatwan ya one no awo mpatwan oh okay nti one na tie mpatwan but comfort onya aware of it mpatwan wonim say bia mpatwan bibi say na wonim kura fa ho ban fa no ban ono no enye na Dubai ni ba ya watu abare no ode ne ko se no de obi ono na fa ne de genti adada ne boy ne one ne te no otu kwan no wonte ne nka na obehia wo de me so ade so wo de wo so ade so na boy na ba no otu abare no o de me ntwantro de o mbia na ka kire wo na ma free wo mi me bia something me ntwantro da me kra de ntro kra de ntwantro sa no ebe hadwen so ti ase wo mi nti en fa ntwantro me ba ntina na me yesa but ma ya stay kwan me fa so me sa be ka akora ne bia ma ya emfa na chese ta mo otu kotena akotwi na wukoshi aba foforo no ana okokotwi no e che kakra enam de ode ye me nti no na ehu kakra to me so nti ma ne che kakra sao mpacho na sa again wo ho na wo sa akokotwi na akohye so no mpacho ma ko ya sebo aya kumenti 7.9 FM kuma mu nsam jumade na no a na waso egusu wutie no Matias se de osisire kra Matias obi a wo hwe bi atiase nti akra no wo mfie sai mpacho 2 years oba na bema oba me ma me wo week bia me say this kanti ka pese me gene man ma me asomdwem okay ma me so betima hwe akra no na oba no tama wuhia no oginya ase ho no wo si ubisa ne ye ma ne ka se woni abrante na jai ubisa ne ye ma ka se me say mommy anya me kura nka genk yesie no adai nko obodua se boy ne bla ne bibia kura nko wanje nam so onyai tama wuhia no chama metia no tama metia no ko no bo ne ho dua nam say ma me jai nko fa se metu obusuafo so se boy ne bla ne pin kura wanje na sabra na osia no se boy no call ye nya say satam no getting to be 4 to 5 months be 4 to 5 months and na boy na me dem ho kote and wo de ho kote ye no okay no se boy no but na wo hwe se de no wo si no wo di boy no ho nkomo a wo hu se na ebia yawudie bi keke se won se boy ne nka but se wo frɛ no a bibia be ye sankomo no nkoso sankomo no nkoso kura wanya bibia ma hu se bia say oh nsen tempa ka me twem because na busuafo mpene so ofie na me ma me mpene so ene papa mpene so se omu hu gen ne ma bi ne omu mpene so me ma me no papa mpacho me hu no wanya adwuma da mekɔ adwuma me bia na oja ka wo mechi ene sen no akɔje ne ma wo ha makɔ akotua okofiri nuane ana I find say like bi wo ha unnim de be o so makɔ akotowe mpaboa atade reggae de na wakoto makotua ofiri makotua on kama me ntimi but na wo hu na de kron sa de wo hu oba wa yen sekete nti wo hu ade okoto ya ukotua ho ka oya wo sa abo to obi abago ya wo ha na mesin ai oi same wa ho en kama ne nti na same wo nsa o kama meti a o mun kama menti e boba na like a Canada no ye yi ansa na mo mabem sa again no na wo do ne dodo nti ne ma bi ho na wo nhwe odo ne fra wani because guys who akwa fra dia o e dey na akofri ye na ye sen but we ya na this kind of man sara ma kuma tie they will be like me wo good heart manipa sara me yankopon bo me na wono na na so wanya adwuma na wo na wo maniska nya adwuma me beto afraid your high sense more ya high sense e ma ni die so obolo no do kwachima okoba na ye to ba na bi sagu fridge no be fetch ya 30 seconds 30 minutes 20 minutes ya na biom sagu na e wi na no di o ma ble onko biem ti o jai so bolo no to o jai so bolo to na fridge ni sifie na ya bosom no wosom no
na wo na ye adwuma bɛn mpacho me taxi driver wo ye taxi mpacho driver na se na wo se wo ma wani ase me ananse na me wo ye soft mame because makoto fridge di amaba wo ye adwuma boa me wo gya isi ho ti wo kwa no ase ya kohoma to because me bo sometimes say the bia na me 20 cities to 2019 the bia 20 cities one no pacho na ne ba no kan Dubai ba no wasi Dubai ba ya samu no wa ya kohoma to ho na beba no anu aduane de baju fosa no nkonkoto abonte de o mpe beba no anu aduane de o ya de o mpe abonte so aduane na emom adwuma na complain mo ma me say asetre mu eden what for fridge won fanya de o o complain ti kire ma me na ensem bebre ende ma me kate no of say ombo am nti akonto no ba mu na me say no e say me finding miss bia na me je me ba ene ma ko fa sa relationship na sa course won e ba na mpese me je akra tinan se wo ko na dokoro sa on fa bibia nsie mi na ho ye ne da on fa bibia nsie wo bi obeka kire me nti on fa bibia nsie mi o ma me no kra na etwa me ntro ye Monday ya nse ne ba no kwa akra na akwa enyo no de akra na ben onim so ni na gu mi nsem eno kire se na wo de BBC so ma me kai wo so won fa bibia nsie mi won fa bibia nsie mi ba o de BBC o enyo ma me ne kai asan ko de asie o nti enema bi ho obeka kire o but de ehia wono ankasa no wo ti ho emfa nche nti enema de odiesie o na se kotwi ho no se no wo de bi bai na Dubai de bi so aha nti wo ko ho na Dubai nso ko ho Dubai de sata wono onim ho ono Dubai wo bai no sa akoi wo bai no sa akoi wa baba ye sa akọ nti no de oni Ghana akra ba oni Ghana wa ma direction ama ye de ne ba akọja Akoma FM meme de Ghana esi emfa le mame o na se before the Dubai embeko Dubai no Mr Dubai embeko no se kotwi no okoho bi there be sata no mimi hu ni de no me nchen o debi se tema ayi Mr Dubai ba ye no na o ka se onko han dan wo kotwi meboa mpacho ana sata me no woko sata me na Dubai no ko na Dubai ni ko na Dubai ni ko no okay but OGC so OGC ka won ho so OGC ka won so enu de me yim 50 million to Dubai de ne de aso so de be so su ende na sapre na hu na Dubai ni no ne ba no won fie say no 4 years 4 years na no won ko school but no won school me am de akran ko to school me won number wa isi a metimi e de ama phrase si a number no nti ano no edi be say 5 months and sana Dubai ni na ba na say di say oh we fan say me no the train fan say no say 2 years contract tina 2 years na so no ba odin be wura me dem no na odin ba no wa ma na say dia alopa no obo ma na say Vanessa papa ba na me nim say oba odin ba be hye me dem simple sa Vanessa papa be ba sa no o kan trasa but say obeba di obeba wa bo ma ne anti no mo mi say edan ya me untimi fa no be wura Valanda wa ni mo ti betimi na tana Valanda so wa ni mo na dem surudu sa dia no odin ano de after ususu say o ko won o dem wan and satan no onyem nti me mfa sentu su no kura ma papa wo ye den no onyem ade wunyima tokuro ni si wa chere ga tere ma papa wunyima tokuro ni si o e man binum tumi ade nyina ye eye ne love ne lava na me dem ho kote ya won ne tina odo no wom pa je so ko ye no won tenenka enti eye bufuo nya odo no na ekọ ne bu na afu no so ko ye no on tenenka but at the moment odo start na kasa anaso obehunu nanim no odo ne san ba o fa cheme me kwa nya me ya je me phone wa wonu se ho yi obetumi aka oba na tena se nye no enyo no ewa wodo no aba but before obeba no na oni ni nkomo e wo phone so omudi nkomo pa na omudi nkomo nti omudi nkomo na omawu mu se na ontene nka ba se se de watene nka wa mehu o ka kire o ma mehu nti satan na akra ni suara me so like odi akra be free me ntia akosa ba na akra ni sua nti no na fe me check the wa enyama ne bobo ba ne o ma me krono ne phone so omode to me so na fa no odin
Enti oba ye no ode ne ba wo de mpache wo tama ode be ma ne ba ye no. Na ukọ adwuma na wo fie. Na me wo fie me horo ka wo fie. Okay. Enti okofa na ba aba fie no wo hu no. Me hu no se o mo ko. Ti me hu se o mo ko no. O mo ko na me horo me ka nti edi be na onu obi kan ho no mba ni nua kan no mba. Ti edi be 10 minutes na so no. Ma me nko demo che da nko se de me ko fa bibi o demo. Na me ru demo na me ko fa no o mo tete wa ne mpabo ane hye no. Me de kwa de mpabo ane kwa odi ru kwa na ha. Because me ma hand down me ko dware na me ba e se me mpurupuru me na man sa me ru demo. Na ade na atwa ma Dubai ni nua ni ade o mpabo be ru demo. Boga ne hu nya fi. Wo te gano finku a futuro ukwa futuro wudware kwa wo free adwa ya kwa be na futuro kwa ono so de boga baby ofri ba ne futuro ni to won propro ne nem on de be shako so ti ase na wo de no ba no wan chia blood do wan chia me to mu din komo wie o mo ko no a me se horo me ka na o de ne chia mte ba ne papa na mtu yo mate o se vane papa ni mpatwa nti wo de wo ono no chia o se vane papa ni mpatwa na mtu yo mate en wo de won so wo chia no se de me nsume ba ndi amamusa amamusa asam no amamusa ndi amamusa me de amamusa wo de wono chia o because ono de wo ni mo no what na nka but ebetumi aba say onka wo kra ho asam nkyere be ma no because nko de ne ba no wo horo ka no ko de ne be chia o ebia kofi vane papa ni o vane papa me pacho we ye kofi abrantia me ne ne tie nie ukọ ya mente wonka no ono na mehia ono kra na de wo ba ekoto sukuu mu sade na ambem enti bi wo betumi aka da bra me sister kra boy da bra abusia tenten because I was say bibia ni mu a ka was wo tumi de abrantia no echia wo amane sa wa anye ne sa mpacho enti okoja no kwan no so wa okoja no kwan ba no so wa mu sa na hwe membuse mo asem biem efiri hono na ono wasetena te sen ne draba enti no ono wasetena te sen ne ade ade me enkoyi na me yese no enkoyi sen chechre de na ya na enkoyi voice message ne niema o mo ye phone so na no odin enti ane na ma me no paka say de wa o sibi ne ge ne kasa na bia e ha me nti phone na yela ane de akrofo betwa na tu ya phone de wa me complain me na me afa phone o no afa phone ma fa phone de sa do kro no kra sa to me so ai na omo ni se wo kro oba no no try no obi o krofo betimi de ona na akoto school e no mo se wo wia phone no me wia phone na wonka won sesenka de bia akra ne ko school a na o ma ne sen chop money am de to no enu bi no de akra ne ko enu bi no yi oyi de akra ne ko school bi wa 25 bi wa 20 that time 2019 mo okay akra na government school na private dem ko to private school man fa na ko government school private school o san ya le sele to divine hospital mo kramle fi me ara me dia akra itra kam bu am ko sele to divine hospital na me ka 6 million 5 million na ko na metua wa bra ne papa she Dubai nti wo di Dubai ba akoma na ma ewe nyina Dubai ba akoma na family dem so ma na me hu se adwuma ye nyina me so me ba me nya o me na ma akoma nto me yam na sa aka na wo boy no ene phone no de he na sika no wani mu wanim ni nyina achi o ma mo de kro no to sisi akwa da mo se memna mesum oba no memna mesum no mutaza memna mesum oba no memna mesum no ba o mo le fi eka ya baba ene o mo nkan besumba o mpatwan memesum no babra aswal haji ene dollars dollar anti dollar esukese omo ba yetumi beji wo dan boso boso na wo watu akoda metu akoda me namfo nchen de omo ba bi na o ya le kidiru o nya me on dey say me nka omo ya wa frim to de me omo ya akọ wa frim me nka omo ya me de ka sem keke ma da ro ma me nka omo ya omo ba hwe no enye wo demo no mbedi ye omo demo 1 month oba na okunu ene omo ba de omo nana e da demo na metu akoda wadan fo je da me namfo nche me ba na me ba fa matade o de me pi ma ko dress na me ko aduma oba yi wa se be ma ne ba ne boss shop so anyira da mpacho da bi ne bi bia ila wan complain se ni sika ila onto so ti Dubai nka hunta ne ba ni si ya ne ba ni Dubai na e free dey na se e so mo se me ho ti e de kro no to me so e to so wo mu ni wo nsam sika da
Mommy and the bebre, I first one, almost tsunami koyoma doye. Me mabano, I didn't never come home. Many pabonini. Then it take man, the mammy stand coming back. Me scatter and pesca. Me bada me here, me ba. Me who are crying to see our mommy. Akoma be Tommy. It's a phone answer, Mamma police for you. And your mobile Mama police family. Into the phone answer, the coffee case in the bar. Into your quiet, Mpatrai. Ubodia, Mpatrai. Saying, young compass. Me de a boy. Says I almost want for phone and Ntina me do me phone cry and I'm sa phone into me do me phone. And na your call kuchine kushi. Your call mama yan kaya some cry and on my bim say de wa almost be I no. O mama me de bim say be ya de be no. Mama akoma mbla from na de be na nya adwuma. Na am adom. Aye adwuma. Okay, nti mo dane edua no. Mpatwan. Okay. All right. Nti say akoda no wo ma ya nti dora ho. Mpatwan. Na oge ya woni ne we comfort ono so e won cry. Oh yeah, obetu dame aduma Sunday ya 10th match ya wo tu. Enra so na wo Sunday ne 50 cedis wo ka Monday no na sending 50 cedis. Because of say akora nti say ko dia akora ne be mame. A won fa akora ne mame. We did fe be say. Mpacho me who no 28 years. This is 4 years I count. You have say 28 32. 32. Which na ono che? Pacho chen. Ono che won penny. Pacho. Said ye we see kana asem no me hu ye. Say ono che won penny. Na Jinya se wo so ye taxi driver e ma e fro ka esie wo mo bebe wo mo sra ho kire wo mo aye che se ma ise bebre wo bi anche comfort the day na chi wo sa no asemu but the day na because that's it and I also ye fine gentleman ma ko be dase you know you dan because I am one the day no de chi wo sa no what na madam fu bi so na mde hu no wadam for na cheche me mo wadam for na recommend ma I will introduce the man anything wadam wano monyam wano monyam o fere na 87.9 Kumasi gobi mommy kasa me ho o fere ma mommy si so sa de na enya ade a na ye ade a me nti me si so no de me ye adwuma me nyeska pa na me nyamba asem tena me di 18 years na m talka na me kone ba na m ko cars 2 oba na mo cars Dawood Martins baako na Nizan Amela so baako na mo cars 2 and then nyina hwem but na me adom na me asa hye no we masa to bi so bo homodin me bo me homodin okay all right mami kwa homane so na me ne comfort enkoji comfort me mo hawie hello Kwane. Hello ma. Mema wa ha. Yeah no ma. Na ete say. Ya me adumo ma. Ya da Crystal se he na wo. Mamba so sisi ame wa Accra. Wa Accra. Wo ya hu bo akwa ne sa wa hu. Kwane mamba mo me say wo ya hu bo akọ. Mamba so da bi o minyam ko. Unyam ko. My investigation kakra matisa nyame yadomu a kwasi adaya na wutuo mamba tanya sanete okay ye nyina ye wa Ghana sanete a ye behunu nya sanete so ye behunu ba me de minim se nyame yadomu a webe Sunday Monday na chese watu a wo kro na sesi a wo won cry no ye ba no wen mamba so nana ma aboajewa owai Mpacho mame o. Okay, owo mame ho. Mpacho. Okodi wo mame ho anya sen. Mpacho okwa be 2 weeks ni. Na watwe na wo bo papa ma ne se wo di akra no ekoma wo mame because wo kon cry. Mpacho na omo ma kwan omo yetu na mde omo ko na mame ba so na mde omo ko. Ewo dusu nti nna da ekọ na me say because of we me nanti ebu a me kwa akra me kwa akoye ehu ni emanti saadi a wonfa ni nkonti edru onuma na makache na oni na busuafo aba ne aka ho asem na de ebesi obi ebu pato sana me pato sa kire me honi mu ye wo se ade ne be ode na busuafo beba
Mimi Catherine say, time in a social bad far. My friend, na ye nyina ya kotena se na yaka. Yaka dia wo hono na se obe. Ni aka se bia obeji akra na ni yakena se ni abusiafo atena se na yaka. So mo de ne ma na me ni problem bia. Be still me nyate me ho ase. Eye ne ba utu kwan a edie na woni abusuafo betena se aka edie ho asem e na mo koka eno na mpese me ho. Mamba so de atie nyina ne se ohu me na one metena na yenyim na yewoi wanko hu mabusua ni bia nko hu obia enti se ebia me tu kwan a me fa akra enfa ne ntaka anfa ne mle nti e wo se adansi ebem ebia akra ne wo aha o ne papa nti atena se ne aka asem na waje oba ede ne ko me pacho se dia woni ne ni hobie mo agyan wa hono mpacho dada me wo ya 4 months na opam me na me tu free ne ntin ye na si ya ma ne pam wo mamba sande ad ento kwane adia obie na no wantu na obodua obie na no wantu no obodua na one me kwena me ni baabi ko me wo baabi ti anka opam me anka me ba edie na de ntokwa ne ba na edua no obo ne sen bicheche ne nyina mu yo ma mpacho first one dia boy fun o se me fun ayela no se me papa si onim fun na ayela ne hu bi e na obo mpaka dia wo fun ne se onim fun ne hu bi na so so onim hu bia obo ni bia na de maame ada ase na o papa de kro no to ne so ampa se wafafo mpacho wa amfa nso ne so se wafafo o si de bi o ne me ku fun ne hu enti te fun na ayela dia e bia onim hu bi sa na o kan wa amfa nso ne so se wafafo o papa se bia na onim hu bi mpacho na woni ne try no wahunu se oye kronfo mpacho de bi then na papa ka se wonim fo no hu bie wo de to mpacho ende on na plan no ne kata nti ono na ba betile mu tile mi enti ne sa de ta mene ne kan na me nso me ka on na chile chile mu tile mi wo fie fo no ono ana to ma wa na mpacho de bi why na de ma 87.9 mpacho phone obi na de chair obi ben mpacho mbra na de man mpacho enye de wo Dubai no ena de fo no ema wo mpacho de bi wo ho me wo ho kakra me pe no kre ono no oye wo boy ya ne no no tu kwan ko Dubai ena na wo nte ne nka enti no ha dwen se wo no na de fo ne ma wo entro bia ni wo wo so otwa na de fo no ema wo ma ko mpacho ai they say why na de fo ne ma wo mpacho na de phone ma ono ne why mpacho de Dubai yo wo Dubai na de fo ne ma me pacho de fo ne ma wo no obo abranche so ode ma wo nyina na wo ne kofi na etie na munya ye ma mpacho ai ode phone ne ma na ye no me ka tire no telephone say ni te ode phone amane enti me o si mi nkohia nipa no wo se pata si o se nkoje phone enti ono kwa ka se ade ode mbe ko onim ho so be kwa akogya me ama ya koje phone but eduru wo no wenti mi anko e na me ne brad ti efi ode me any taxi de me ko na nkoje phone ne banti ende mbo na mane okay enti wakoje aba edie na ede sa phone no ntokwa eba mpacho o se me de ode phone abra media na ebia me peno ana se o peni enu nti na ya na one me ku o phone no na etu bia na otu me kenkan messages ana wotiti audios bi wo phone so ana me audios bia ni wa me send ebi o sha phone so obi a send message me say oh ebi a thank you dear obi a receive birthday obi a thank you dear na e was no say thank you dear ni say me ni nipa na ye bibi na ni buafu na one me ku ho nti but na one o former boyfriend no sabre no na oni ni odo ho nkomo because na wo na che o wo te ne ka che nti no ma ko mpacho da bi that time menyem nti ne nkodi ayi ho nkomo
ɛno deɛ mfa ho ma me obi nyem so otumi ma bɛma foforɔ no ɛna ɔno kura mbo sɛ onim sɛ menyim okunu a meni obi na si nti ontimi ne meni ɔdɔ ho nkɔmɔ dabi na ɔno wɔkɔ no mu gya yansa a wɔkɔ Dubai ana mampa tan kɔne mampa sɛ no pro woni na bɛma no ɔwɔ Dubai no na woni na gyae mu gyae wɔ Ghana sa wɔ no tu kwan mpatan na yɛntɛm kura te dadaada kura ansa kura na me kura me bɛ Kumasi na ɔno ɔyɛ wo ho adeɛ mpato daabi wankotu tiri nsa ɔkɔbɔ mpatan na nti wɔkɔɔyɛ no edi san a sa na woba bɛhyia Amos mmefa ni sɛ ɔkɔɛ bɛyɛ 2 years wɔkɔɔyɛ no bɛyɛ 2 years ansa woba bɛhyia Amoa mpatan saa Amoa se Amoa oba me hu 2019 na aba me hu 2 years be okola be 2 years oko 2 years ka 2 years contract ko be sa aba 2 years na me hu 2019 enye ba bosu be num asensia mamba to daabi ene ese won so wanka no kra nkyere Amoa because Amoa so ka kire ne se be ma no ko ye wonte ne ka be abosu me num mu nie asensia mamba to da mi si be 2 years na abojo abosu me enum wana de Vanessa go to school oba no wana de go to school enye me na me ka che ma me ka che se enye no ho asem na ye ka wo se wo je oba ho asem na ye ka mpacho okay into no na Dubai ni no na wokwan no send usika kama mpacho ai starting no send me but e bedroom baby na maintain nka no hello Marco e bedroom baby na won tene nka mpacho ai and na sika ne ma won so a won tene nka mpacho ai nti oba ye no se die nti na edru baby na won tene nka na sika ma menim se oba Ghana no obeka kire no se die nti a mpacho onu ni tenti na me ka se na me ne ntam de na ye ni wo enti o se tan ne number no enu nti na me nse o se me nte ne nka according to onu de o kan no asa okono na ebe ni mu ntam de a fine basa woni na gyayo woni na nyayo eba wo mu ntam ti so wasesa ne phone no a e wo se wo ma wo sare fra wo because ne phone wasesa no but wo number de woni mpacho ya na no mani sister class and mista entina wo ma Amoa ya we say ebe ma no won tene nka but ne sister send usika mpacho that time kwa de na nya hu Amoa na wo Amoa no de ne sister na sika na amabie mpacho say wo Amoa no ne sister ne sika amabie mpacho de bi afi na say na me ba ni kodi me ma no nti na omu di sika ne ko mma da ho wo Amoa no wo de akra ne ko ma wo ma me ai o ko honum na mtan ko fa ne bai na sa Amoa akra che se wono ohun na akra no kra tifia won ko school wono na ede ne ko school ko tua ewom sa admission fee no wa nya ne nyina mudi bi bai no no so di bi so no kra mpata meje bi wo ma me mo e no ofono onempo na sa se o nyanki meje 2 million wo ma me mo no no so sa bi 100 cedis so lam de ba na 7 million o mo 7 million 3.5 lam de ba o ko twira kwandi wo school ka me din kura na o de ye na me si da bi akora nya me ba no da chi o nyina me ntimi ngine tirinsa nti no fa o papa din ye me tie pa Marco yes me pa so o se ne ba sem no de ba o be je ne ba anu de ayo no na sam na de ba me de waka enye wo betra se Amako me pa cho me ba Comfort na koma obi mi hu no nti me baje waka nsem bi ka ho de menti ase e wo se me bisa na wotumi kire me mu no ma hwefo ene metie fo nso etumi nyanti ase se wo ti ase aha enti no wo se akra no kra no nka wodi ni di nso so no se da bi mamba so e oboa won kano kura won kano o to ka wodi medina eso Vanessa so enyu no na wo no but obi o wa ne papa on sakra no nya ne dia
but ebia de obey ma obema wani aso se won so wo be try se wo be appreciate ni awo ye ni ntino basa won ne tin de no wo hwe kama na bibia ye kama mo anka out 2 years me hwe anka out 2 years anka mama me fa wanko ka out 2 years ye la na jinya so ramzi ele mo man fonfle am ko fo we che mu ko chi no me ba cho de o we kire no wani mu a wanje phone no ne me nkasa o ma me na ko chi no comfort hello comfort mo ma me na gina kire ba to da bi o minim ma me o na wan na gina kire ya watoto bo ba park so yi fa phone no ma de na on ka de woni mo kire me o ka to shami na o me bla ene ka to shami a ene o ti mi bo me kika mi ti shi dan mu na ma me bla mpo ti mi flen ne kasa ene akeka ni nyina kire me no oba ye wan kaso aboda enti ka kire me yo wonu ti de na no ode ye wo mi ti ye oni nyina ma kompato obi menyem ebu a otimi flifie no akwa watu akwa na down for na me nko na me dadan anajo ebu a me yare me friend ta on fi me friend say me yare kra o say enti wanya ne dan na ni nia na chi baba no afa ma ko hospital oba no friend say me de na ko hospital me bo ka say o say ma nso ma se fa me ko wa na ape na ade ne ko afen so bia me nyema me tifie ebu a opie na oni menya akasa otimi dum fridge ni yiyi meniama aduane ni bibia ese fridge otimi yiyi tugu fam no a lock fridge ni TV anu atutu plug nyina no de ye cement na danu nko ebu so otimi se me won ni se na kunya nkra mama nsinem mommy ya so you abusive mommy oboa who abuse ma mommy oboa me yes ada ne ba no kura me ma ni Philip Plaza on Philip Plaza to papa dem mommy oboa nti no twa to mommy oboa ani mi so bolo na me de kwa ya ndu papa da bi dai mommy makasi mi twa to oboa mommy oboa ya you are fire oboa nko be ka no kule mommy oboa me makasi mi twa to de on bia meka me bua mommy end the prayer the ball me na ma me ball prayer the prayer and enya sana enya no kura sem na meka dan no the prayer the prabo me ba to me ba ne di na me man iska so hele o fan ko to akura no niam nti woman bia no wele mo so bia no ni woman na woman ni ko me se kwani ma me o ma me panyi mo o nya futu baba bia he den emfa ma nti no like me the idea myself me the scam myself me the scam myself ko na ko to me ko to ya ada na man face kala ko she woman ni sam this kala she woman sam to ko to nyama ena me kaka sa sem ba o ka playa sem ko ni enya nyimu ye o ka playa sem ko ni nyimu ye ntia ko fan to kwade ba ye oboa me because playa sem na o ka ni enya nyimu ye oboa ene na man me sound so oboa na unyi ye aduane we fridge mu aduane sisi mommy oboa aduane ye di dem ye dey easy for oboa nko beka mommy me ba panyin ne papa kranko ba ene ma drinks ni ne ma odi blend odi self fridge mi fi mi ko ja mo kwan ba ya no yidi ni na tubu na me da ho no obi a menyi makata kra no ma fine o to we ye nim se no si me da ko na ade ne feja ena Thomas tenti best square bia se ofle mu se kakla mi fale na mi ho so sa mi enya mi ho hwe na mi pass ha bi se na mi pie ye sister bi sie nso na mi ko ni de na nko tia mi ho so wasa o si boy na ba ha de she ni ben se o community na wa ba o yi drinks ni nyina tubu ni ma de blend ma o tutu ni nyina agui no tutu ni fridge mi so drink no ma me see actually na kuma so ni me ye ma ye de drink ni sister fridge onum bi obua manum bi obua na drink enya so boro na menom enya so boro na menom drink no num bi kanya me so no kre enya so boro na menom mami obua o twantro na wonim ayi no wo former boyfriend drinks na wo yi ya ne de eye ni nkunu like
ɔde ne mpaboa bɛwura dɛm ɔde ne mpaboa bɛwura dɛm dabi o ne ba wɔ sɛ deɛ ɔno ne ka ne bɛ sɛ ɔbɛhɛ ne ba ɔno nso tumi totɔ nneɛma de ba ma mpa so wasi deɛ meka no ase ɔwɔ sɛ ɔtotɔ nneɛma ɛde baba jealousy na ɛha no ɛne ma ne yɛ saa deɛ yɛnka sɛ yɛmmɔ yɛn sɛ ma no sɛ wayɛ adeɛ but jealousy kakra wɔ mu na ma mehwɛ na ɔka asɛm bi sɛ na ɔdi ho yaw ɛna bɛma ma menka wɔ bra ogyina soɔ bɛma deɛ ɛni sɛ woyi wo nsa de bɔ paa Mommy, plan no the bomb. Plan na the bomb. Samia playa simple nenye no. Pie simple, pie na papa baby ta ebufu aba. Ba se wo be you pie. No be gina gate na o ma un pie da. E na kofa ba no. Mo be gina gate na say. O ma un pie da. Ebufu de ba. No papa ko gina gate na no. No di o ma un pie da. Ebufu ni ba. O ma un pie. Onum se wo pie a wo kwa wo ba biem. But I am was so akoma ebi a woni na gyayi foforo wo ho enti no eno de ye be catch yourself ba bro de mommy me say ma ko embo enye se minim ne ekoso but ye yi bi ne de etufo me kira se bibi sana etesa we relationship mama ko menye sa de na me catch up okay but what say what kasem we bebre mini se ha no wo ye wo ba me se wo ye ahia meti ase sa me pepa me dem na se wo ba na do be onamu fi medam be so me bu be fi wo se wo no be wura dem wo adware awie mpo e na propronem e na de be ba Dubai ba ye wo de ne kambu e ba be wura dem wo kan chen se wo ngoro mi wa wo no so na han ne dan ada na wo ye ne sa mo ye mienu na ba mo mienu na mpaboa ni na Mako mi tie kone mi tie pa mbato ansa na boy ne be ba ho no me bo amane omla na se manema ujitum se manema me ni problem se me ntimi manema ana ujitum se me manemla okra tire mbabi obefa ka obeba abesi ho ana ma nipa ne ba nso na wo fie o ruka na mbe flow se nipa no ma ye de o ma bo me ni be ba je de waji atum kama ba wan ka se oba manemfa ne mpa bo anwura dem ho ma ko mpaso nipa nomba omu yesu nomba na omu nomba omu sise shu enti mi kwa na mi di ese na me ban na di kan na odi omu ye de rem ti mi dro na omu rem awie enti mi gwa ne so na wasa wa awro free omu na ase begu abonten wo mu kwa wo ma sesa hye because eno de ni nyina ye kambu ni nyina ye wura ye but sister ma Abrantie waye wade ebro ene ho niema enye wapamo aka ho ebra na mama papa wo waka wo de magi atum ade no no ne de menkasa yentro mejira ne oka ye so na me de aka masem wo obro oye wo de menfoa so wo ne a oye wo no but time wo free ne nchen ko ye nyina nso oba na wo ma ne ho kwan emo ne wo da Mebuana Tami Sama wo pam wo koye wo se na wanya 4 months mebua wo se wo enu wanya 4 months no o ma wo koye no mba chan ma ko enti me be ma wo ye made mempe wo pam me de yawo na ekọ wo bro me ne ho niema na wo ba wo be hwe ba na masa bi mu se di enye possible I just said not treat me here. Marco. Yes. Marco. Yeah, me too, Kwane. Me pato. Oba mami ye diani maniti. Enipa o fie honum. And so the all Canadian yes I fear. Oh, wo kwa ye wane wa nada. Pato dabi. Hey, me dia wa ka kire me o wase no ne woda. Hey, se bra na den na wo so wa aden na wo twa ntresa. Me da gu na ni masi mommy. Me kano kure wom bro ho asem wakani na wo twa ntro no kano kure Same maami wa kano kure nhwira ma na chichi ya no kure na menga no wo twa ntro bebre asema ya kan wo twa ntro bebre ni mesa una wo twa ntro una asem na kan o kan gidigidi twa ntro o ba o ho timi bedidi
na den na abeka se oni meda me san no kan ye enti wanfane ho anka wo dabra wo koye mpaso da bi but aduane de na wo no amane di mpaso ai enti obehwe ne ba wo mehwe ne ba no wonko be obana manu aduane a na bia mati aduane ni bia manu aji sami bia me ne wa wo na yakoni ayi na ntokwa bia ni enyi wono kra mpo na ebo akonma no wo sika na ade no a mpaso ai kone ehwo de ehwehwema so asa no kra bi wo ba bia wo di sie me but mama so no kra bia ni ba bia odi wo ma na maka no Ekia wo de so no mama na me nkopi wak me wi a ye ne no emeto aso aya Akoma 87 ama pejomu kakra na ye wi ebese ato aso na fe yaba akra no de no eso na bibia aye kama aya Akoma 87.9 FM Akoma mu samjumedie no eno a na waso eguso a wutie na wi yi kofia mu a aba wadi ababa wa comfort na ba ye ne comfort guso edi nkomo ye nyanwie ye ba ye be sign no ato aso oba pa kuna do Maa Akos me mo hewie me jo pa nyame ato ye the Christus say family mu we piwa na chakachi ye matiefo nyina aha emo bibia akwaba de ba Akoma FM na fe onua TV so said ye wada bia no ye ba wakache edi apomuden mu nsem ebre won se dwumade ne ikoso se ya ni abo awuram ni ama mu 3p anom na adwodwo Akoma na me nyina aye kama se na be ya won so abre bia no apomuden ho nsem ebekɔyie na enurada aye Ghana ebre nya 67 years ye ntumi ama enurenti no ye ma obi bia happy Independence Day ye mfiri march mu ni de ye da so aye guso a ye dia anti Ghana aduane na ye dibi na aboa pomden yie awie nkomo enu edi every pure natural ene ye hwe general health na chese enyarewa hodo a 3p garlic mixture ebetimi etu ase e de amount wo hwe me ewo onua TV so a ye number no ene gu ho no fa ne frɛ doctor ne no emo nkomo wo tie mo radio nso so a mammo ma wo e bia na otekam wo si fom ana ba bia wo no wo pentem mammo na etwere efegu ba bi ana bogu phone no so na wonya ba bi etena yie ana woduru fie na wo frɛ doctor yare bia ne wodi asie bia na wo de frɛ ye ne woni ho nkomo da bia ka kyerɛ se 3p garlic mixture ebetumi aboa wa doctor be ka kyerɛ se kɔ ne kɔ pa aduro ne bito na enom ene yare no so wo ka ho asem no doctor be kire wo sedi obesia no maduro no ama yade no ase tu tentem enti na ye ka che wo se ye ba frɛ yen so ho na doctor ene won kasa enti ginam be ne frɛ doctor sisia na ye ne wo eni nkomo yare no fra emfansie pamuka ti na be ya yenso betumi a kire kwanya befa so a wo benom 3p garlic mixture ye number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 kai se aduro no eye 3p garlic mixture obi wo hono a said ye wedai asha se no upia bonte na ahwewie mu a chese asafe kwa na abobe 9 ewiem yi ku enso wiem ohye pa medofo yi aduro yi ekoba ne se ya obi wo hono a ewiem ye hia buei ewiem ye nwuna buei anope obi antimi ansori ama adwuma adaya wono a ontumi nkyira wo se maha ene maha ene ye meya enso oyare enti mpenfota aka se menyare nso mentiapo da bia waye no fon ba 3p garlic mixture eye aduro a eye immune booster ye ka se immune booster eye aduro a eboawo emu apomuden no ekoyie esanse enkwamwa na woni padua no mu no a ekoti anyarewa no se wonum 3p garlic mixture da bia san kwamwa no omo ho eden ene ye friend say your immune system na mo na eboa ema abre bia wunya ahoden eye de wo se wo ye no se o ma hoden sha se ekofom pe ene kofa nyare wo bebre e de bre wo wo nyare so nti apo de bia wa ye no fon wa ye hoya wa ye basa pe 3p garlic mixture ne nom na sammo na bre bia wunya ahoden na se yare bi e ba ni padua ne mu a o matumi ako atia afo bi so ho no ma make say wanya asikyire yade me pacho esiche yade enye esichira ye di ene kofa de ba eno so nche se kosa atre bed ye ho efegu kokomu ana ti mu na enom aha ebeja kofa problem di abrew na emom ye nuane a ye di no eno sugar ewom aduane bia bedi bia sugar wom
sare nyankopon ebo no esan se nipadua no ehia sugar eti se koduru nipadua no mu a ye frɛ no glucose enne ma wo energy ema wo ho ye den ema wotumi di akɔne aba abrɛ ne abrɛ nyina wo hu amane bia e wo nipadua no eti obi wo hɔ no mo sɔsɔre a me honam ye me ya me ho tutume me ho ye me meremremre me ntumi nna me ho ye mbasa basa no se wo sugar level na wo nipadua no mu no ana baabi e wo sɛ da na kɔsoro a eye problem so te kura so a eye problem e wo sɛ da mfimfini nipadua ye wo problem pa ti sɛ wan hwɛ nipadua so yie na abrɛ ne abrɛ nyina wan pedo papa bi sɛ 3p anom na amoa ho ban emfiri saa nyare wan ketinkiti ho na da bia wo mogya no amoa we ne afuru sane yie e wo nipadua mu a na ekofa nyare wa hodo e na de abrɛ wo enti so bibenya esikyire yade a e waduane e wudie wudi ne breben anadwudidie enam wie bebrebe no wate so se na be ya wudidi a ebetumi anane kama na abre bia no umogya no edi afusane afei diabetes ameka wasemi ene pressure enenam obi o diabetes bia no so benya pressure no ewo soro pa entina meka fu 3p garlic mixture edi amount esan se ne krom ha de edro ba ko a e2 pressure ene diabetes ase eye 3p garlic mixture ye kan say ya unhu gise do no akotobi na waso ahwe je number na frɛ doctor me mo yare so a eno nche se 3p entumi mo friends sia na doctor eno ni nkomo ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se edro no eye 3p garlic mixture afobi so ho no mu a ne ntini mu atwetwe no ne honam no se no ase wo bi ede ade aso no mu na wakyekere e na egi se hwim ne nantu ne to ase etwe no a na eya atwene de to kora si fom a te se wontimi nya ne ho hwe na wona ase atatai wo do nse mia se ya obo nse na atom eno se pressure timi ko fa saade ne ba diabetes timi ko fa saade ne ba eto obi a wontiri mo twetwew na wona ase atatai wo mia na atom no bebre na pressure na ko fa ba wo bebre na so ye diabetes enti wonu maduro na A2 pressure ene o diabetes ase no wo to ase a etwewo wontrimu a etwetwewo wona ase atata ne nyina begyae ama fe wo ba be ye kama na wanya fa hodie afo bi so hono ma ne nsamai aye titiriti wo koan mpo a entumi nkoa o ntumi mfa nto ade mu kura nya ade o ntumi mfa nso praye mu empra saa de we betumi asi wa bra emogya ne afurusane yie e wo ni padue mu p3p garlic mixture no eye mogya mu adwuma eye ntini mu adwuma eye akoma ne ho adwuma enti ebeboa ma abre bia no omogya no ade afurusane p3p garlic mixture onomu a obonsa wuntiri na emu twetwon wonsamma ne wonanma na etititi ni nyina begyae seguso ye wo saa na wampa do bi ti se 3p anom na ma wuntiri mu ana ho ne mogya ni afurusane a na face stroke ede ne ho eba bechim baabi a wo bia bobra pharmacy shop any herbal center odokwa wo say wo pe 3p garlic mixture obenya biato your number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 afema akoso bu hon ma wo say where dey aye say the asem na ato no asthma che say obebo wa saa ma ade achi wontumi nna from mani kwonu mu a eya asem ehwe so ba eyasem p3p nom ebeboa payi asma no afiri ho be ma wodwonso ntentem oba wodwonso ntentem be ma wo prostate no ene kofa awo ne ba wo ti se wo prostate ne ho ka ne wanhwe ne yi a na bia wunya nnu ba bia wawo a na de asem o ya abrɛ because o prostate no eye adwuma wo be ma nsuo no eba oba ho em wotimi nyinse oba no ti be ma ko hospital doctor aka cha wo say o prostate problem aba ho every 40 years e konso na prostate sha say yekese eno nyankopon kwa nanim de enti a ema ne basa na munya do papa bi se 3p eno nom na ebo ho ban a ebe boa wo ama prostate no wunya problem bia e wo ho wafua yekese ama na boro so wo ye adwuma kakra bia na wabrɛ o maame bi o papa bi wanya stroke p3p mano na onom obu ho no a waye kase bebre ebu ma eyesrade enam wie bebre ma ko so bo no enam pa ye wo wi so wo nwi na wia wo anadwo no wo twe fa ne se ase obenya kese bloated obeye kese ma abro so afi yo ho hwea enya yie esan se eyesrade ne kofa ba obi sinefo ye kase wanom 3p antwe
ɛno nkyɛ sɛ aduro no nyɛ papa o wo nom no wosan yɛ nneɛma saa wowiti sɛdeɛ woka ɛnam anadwo ɛntwe eti pɛ 3p nom na anadwodidie no te so ɛnam yɛ bebrebe nso na wate so wowɔ Kumasi a bowura Kwalena Herba Dani Herba Kriske Herba obenya 3p garlic mixture hofoɔ ɛnkɔ Albert Sam takrade eye AA Mensa koforidua eye Gapson Pharmacy mumuni Away Enterprise ewo waye ne cathedral ne di hwene mu wokota malenso a wofa kwadwo Herba ewo ho ye bemba bia electromat no ewo no Little George ewo Tema Community 5 Ashaman Ekus Pharmacy wo ho King's Walk Kof Sam ena Angel Herba ewo Accra Okanshi ye number ni ejine Fred Dr. Brady onkomo twetwen esi no kaise edro ne ye ba akopɛ 3p garlic mixture your number is 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Edro bi a wonum bia betumi anum 3p e de aka ho intervals no e 15 minutes woni edro bi anso no mu afa 3p garlic mixture e ye wadru nyame ya aduma da sene Nyame ensha papa aha eya Akoma 87.9 FM Akoma mu sam dwumadie no eno a ena waso eguso a awiai wo utie no bomodia na esfa wo WhatsApp message send me sisi na yenko yenim emfa WhatsApp messages no fabra na menkenkan emfa ma 0245 301462 0245 301462 Fabrana afe menkenkai emfa emau ode yento aso okay intino kwane ma se yamra huebe ni nyina akogina se wo betu kwan na akoda no na wose wushia no mekra minu se obi kra na edi mprantem ede ma woni no meboa Mpasose obi na di mprantem enye ono akra na ba forward ono na ba forward mpaso na danfo bi tifie na metimu no me han dai wo mu no ha honom na danfo ne tie ti na danfo na de ne ba honom ne fie honom na mde hu ena hu no okay enti no ma yenhwe wo hia wo di wahu no hu na ne je wo ho wo wani agye ne ho bibia ye kama wo ka kire ne se onkonko hu wo busuafo ma ko mpaso me kaslen me pacho ene ye kire me ehonu mu kakra na me ntia because de wo ka ne se wo hia wo no wo anya wo nwade ene sa ne mane me ntia gye se wo be fie ne abusua ebetena se na omoka enti no me pese me hu se bra wo de si wadanfo no so se na ni je ho no edia ban na wo ka kire na hyase no ma yentie ma ko mpaso odisi ni suma me ditu ma menene se no emu wa ansa na ka kire ni se me pese okọ na okọ hu mabusuafo ti ye si se December bi se ye beko enti okọ mpai bo bi bai nti obai na ka kire mi se sofo ni se onhwe no wen tu kwan December we nya se obenya accident enti na minim se pe no mpese obeko nti na oka bibi saade a minim me kai e nti oka kire mi se ne ma me se obi a wa wo ba ko de o ma ne nwale no ebeba ho mebisa no na me se ohia bema na wo pese wo hye wan monyam a ede na wasa wo ye mamba so se aya mentu kasa ni you se ohia bema obema se opɛ wo so hwe na wade gine ho na wo pese wo hye wan monyam a ede na wo ye mba so e wo se me de ni kofia na okọ hu mabusuafo ansa na wa ye den ansa na madia tumne na tena ansa na waji atum ansa na wakwada ne mpaso abai sete 360 degrees aji de be free ni ho beba bia meboa mpacha mako ti adan na wanye ne sa because yesesa woni emahwiegu a wohunu ne hyehyɛ wonya baako woni na jai minim de esi ye ono no mwajai wo ba baako enti wasenya ba besia de etoso mieno e wasa wo ma ne ye ne e wasa wo ye ansa na
wonya wakoso kuma no mu kwan ti sabema nani abre se oba opewu a obekọ akoye ansa na waba ho wankoye de na kyese obepa bi na adie keke na wakọ sinani abre ya obekọ akohu abusua ansa wanya ne saa mepacho woni ne tena ye no o maame no papa na wo munim sa woni amo anate mpacho ansan omube hu no de omuba kumase ha sei ansan omube hu no sabre no na woni na wo ana na munyanwo mpacho de bi ni enyanwo enti pa me ne papa no so a wo mu so se wo mu gina wo se wo mra no wo meka because wa anya wo hu ade enti wo meya asade ansa na mama na hu ne ba no sabre no mo we sabre no na wo mu we henefa me pa cho mo frɛ wo mame ne number wo ho mo fa mo ma ni na phone no so mame ansa because sabre no na wo ngoi enti mame ne papa ne hu no maka chen say hey abrantie media menne mo ba no sa wo ne me ba wo na sa wo nya ne ho ade a woni ni gya ya koda no ye mfa ne ma wo agye se wo be ye bibia ansa enti krache ebra wo nya ne ne nguyei be ye wasade obo ka kire no ma ko mpacho ai enu wanye enti wo mpacho na okay wanko enti wanko sa no wanfabu ama wo mo ti die enti na wo so wanpake oni e ma fe ne nkyai na wanko because wo wade that time now mo ba on there na menyim ba mame o ka kire me dabi me pentro me wiase a me ba ye me wiase me ba ade a me kiri yantro won ka samo nkire me na follow up question ba wakọ dwene ho me bisa wo say dabi kone me bisa wo say ebra wo maame no papa ba ya wo mbe hu abrantie no wo mu so one wo nete no onyem wo se na wonyem afa ya de na ni nsa ne ba o bisa mi se na ma wo na mi se na me ngoi na wo ngoi asa onyem na ni nyina enye no ano no o mo ba ya na menyem wo mo ba ya na menyem wo mo ba na wonyem ma ko ba na menyem okay ana wo wi ya no ya da ana dia na menyem fu flokra so wonim o sa wo ko na wato coke pay ba jo se ma to ye coke wato coke da coke anya kan coke ai ni nyina ai ida kan coke anasa eto mu de no wato bi da mba try me pa cho o koi ni ya tuso mba to da bi wa na ofa tuso mu a mba try o koi ni ya tuso an ka beto mba to da bi sa pepe na tie enti nye won ko na sa message we ekodi ama wo ekwa ba emayo ne aba no ne awofo aba wiase se wo yo awofo na wo feel se emra bi da wo ba ho a na waka kire wo ba ne se hey kone emra da ho emra na da ho ne se ba ma bi bepa wo a ma ne nya wo ho ade se wa ma na nya wo ho ade a sei ni afa ba ma bi a wo awofo no be hu so no ba no ena bia no no waka kire se me ba na wa ba ne ho ne de utumi fa no fofole se wanya ne ho ade na so wonyinsan se woni na ti o se woni na jai woni ni jai wo ba ye ne ho ade ansa mo saka wo ba na mo de mra to ho de to so mienu me pa cho Mr Dubai ne ba no wen mpa cho kumase o hwan ho mpa cho ne sewa o wo Dubai sewa ho mpa cho good me pa cho bai wo betui asaya ansa na mo de ne ba no ekwa akoma ne sewa ma ko mpa cho ne ba ne yamfa ne ma no ne ya mi nko ba bia na me kwasa me ko fa akula na o de ne be ma me yamfa ne ma no because of school sem ninti but still when you know 9 years but still our ne sewa ho me say mpa cho science ka sai no betui aya ansa na mo ti ase de ne ba no akoma send my mom pato no what to me three so mame Mako adia moye no enye
Marco, first, start you be some mechanic, let me say, dear, Urefi. What kind of say, my dear? Marco, Me pacho kai me, the okay, and maybe I'm a refi. what do I am in one, dear, let me see there be. No, the walk or oh, I know the Americans was so about cocoa. Now, a yawa dear. Bacho there be. Okay. And yawa dear. And see, I didn't know or no one banner dear. Chinchinache, but minimum say. Now one near Bushiano so Anthony Bonnet so and I'm a boy. Marco, Mpato, Nebani and Kata and Fanemano. But who be And then 3 days. there be who be too crying. Who be too crying? No crying. I want person Becca. Who be too crying? Say who too crying? A sit down, a bit sit down and a saka Corano. Marco Mpato, Obisa Mito, or Mamma. It's the number amount or my slow baby or. So obetnya okofa oba betnya kofa na me yibin media kwani abasa minti minfa akra ne nko tembia ha enti no obetumi ne me ayi ye ne yemu ba akofa akora no Marco se wo se obetumi akwa ma me obetumi akofa no na ye mpeso no nko abekọ nti ka yemu bi ka no na nki akofa no se sa na wo ka de because Marco but I didn't win one year chinchinache. And when I mean Marco, and yes, I chinchinache you. And only 3 days I'll frame Sunday, free Sunday night, I'm the band. And I'll frame I'm in the car, I want no. And it's all person who need your wake me the alcohol. And then it is Mr. Diamond, I'm a safe for buyer, because she has any bottom. Ano yi tla me se mi betu kwan na me se me mfa ne ba ma ne dia Antonia me nkumi na mfa ma me na ase ana o de bo me dem ho no ma na opie koye endiana me dia na ona ma obubu na according to onu no so wadi kan bobi wo stadium ansa na o sa ba me dem ho abegbo bi no iti se wo bo mi dia na obubo dia ene okon ma me mo e dia ntia obubo mi dia no no mi o makoka na o me de ne ba ma amu awako bodua Omi pacho ya dane. Wone me na dane ya dane wone hwan na dane Onu mienu na dane. Mpato da bi then akobodua O maame na ka che me se ne ba ne tu kwan akọ Accra o ntu kwan ko Dubai bia na me se mommy u twa ntro mommy day one na me ne akra ne nka ambobo amedu say one akra ne boy kasa o Dubai bo ya we say na eko enne so akwa tu kwan Africa na say me ka se wo kwa akọhwe wo ba se wo kwa me kwa na akra ne ni wona akra na ko sia de wo de koye den mommy maame ni twa ntro sa akra no wo twa ntro wo twa ntro ye bodua ye mbobo bodua dua basabasa sa se duabo no be solve problem wa then why are you here e was se duabo no e solve problem ma ko mpato de asam ne kura ko e ko dan panyimu bi ana panyin ne ka tell ni so obe flame ne mai den akata e no free panyin na ti obebo odua no e ma e che me flare papa ni say die nti obe yes on time la no me dani dua na den ti na odi asam abeja na wasan first la ko bodua ne ma me ka tenta edua ne de e yes obo wa modua na me mfa akula ne man no edua bo no so ne say nti say edua no ma dani anada so sense ho ma ko mpacho papa ne ma ne ba na o sensuo na odi bidie tumbu nkotoje eno ka na na kokotua miensa o ka ba kwa no ahie ntia go ka ba kwa no ahie go last one o hie ni nyina gu mpacho sa na o ye no any adane because wo bo ne ho na wo yes no na che say adane no but be ma mu ma ko mpacho enye no o flare ya o pick na te say bia no o no o me bra eno dia no kre said ya wasi abu bodua de obeka fa duabo ho bia magi ato ka so obo akra men kasa ye no kre be ma de ma na bubo bodua basa na be ma de wudi duabo si wani so sa no na aye dan sa anti Doris anadora anti Dora Papa mame na pomote say me ba cho me ho ye na so mu nyame adom me ho ye papa yen ka ne tenten bi asa ye nana no na ye pesa ye ka ne ho asem yenim sa obai enche wo betu kwan na one be man so na ewo ye akoda no na akoda so de se woni ben ho a ewo so wo ba onipa mienu na ewo
ti sɛ ɔbaa ne tu kwane a ɛwɔ sɛ akwadaa no ɛwɔ ɔpapa hɔ na yɛse wɔ hɔ saa na teɛ mepa akyɛwo asɛm mo kura afra mo frɛ me ɛne mama ɛnora bɛrima ne frɛ yi sɛ me ba ne se ɔmɛfa akwadaa no ɛne yɛka kyerɛ ne si ka kyerɛ ne sɛ yoo ɔmmra no wɔmɛfa no eti me kura sɛ fra mo frɛ me kura ɛne mama waka kyerɛ me sɛ akwadaa no me ba ne sɛ wɔmɛfa no ɛna me si yoo ama ma bɔ mi kura mpa ama ne nti yɛ kura yɛ hwɛ ani mu sɛ tena no ɛnka wɔ mo bɛba ha na papa me pa atwa menya ba ɛyɛ mmara sɛ menya ba mo me yɛ ɔba ma me pa atwa fata me wan na phone so kasa no ya na ne no timi sesa kakra ɛnyɛ ɔdɔ yɛnkwa eti ma me pa atwa akwala no wosia no wɔ abɔnten ana wankasa wo fa no de ni kɔ ofie wo yɛ frɛ wɔ no ka kyerɛ yɛ sɛ wo bɛ wale no wo bɛ wale no ɛna ane ne tete hɔ no ma na nyi sɛ wo kura wa ma ha ya ha kura wonim ha ti sɛ nyɛ yɛ ne yɛ ba yale yɛ kura na yɛ ba hɔ na nka wo kura ne yɛ ni na wo ne akola no anyema wo wo wie ya wo sɛ wo ma me sɛ wo mpɛ obi a wawo ɔma obi a wawo de ɔma ne ba wale no ɛno no kura mpo no dia bo nyinaa wo boye dua kura me ya ba hɔ abɛda ne pɛ ọba awawo baako de maame ne sɛ wɔn mpene ɛma wo nwale no nti wɔ sɛ wɔwo yɛ meba ne sɛ boso ne nan ɛna aka kyerɛ ne sɛ wɔn nkɔ na akwadaa no wɔtu firi hɔ nom wɔkɔ yɛ obi fa nan da so na akwadaa no na wɔne akwadaa ketewa no ne wɔno ne ba no a wɔde ne ba ayɛ no nyinaa obi fa nan da so na wɔn kɔ daa wɔanyɛ akwadaa no fi wɔsi sumu a wɔka kyerɛ ne sɛ wɔni sum sika 1000 koraa no wɔmma ne bi nti sɛ na wɔte akwadaa no ɔba abɛfa no no nye deɛ mimi ɔba abakora deɛ m'ani mmere menim sɛ mehwɛ ɔba aba akɔsi sɛ kora nyɛ me deɛ nti me deɛ wɔ ma agye no mu saa bɛrima deɛ na m'ani bere na ɔba deɛ wo ɔba ba a wɔkɔ awale wɔgyae awale a bɛrima no akwadaa no bɛrima no bɛfa no ɛnyɛ ade ɔde ne bɛma no na mmom mmara kwan so deɛ nkwaseabuo no a wɔgu me ba no yɛpɛ sɛ wɔsum me ba no me pa mo tsawa ma da wo ma ayi antidora me pa chaw wo betimi akyerɛ me kwase abo no mu kakra me pa chaw ai kyerɛ me mu ai obefa akola no wan pu ni pirin sama obia obefa akora na me ba ɛyɛ wo ba obefa akora no o won fie sai kana me fie se no se wo buru 20 wo buru 18 years nti no ọba wo nam hɔ na bɛrima mame wadawroma oni die kwan so na o ka wo di akora me sɛ wafa under age a me pacho me ku ye police ne ɛna so kwa police wɔ ha ya mema ya chi ne sɛ se a wo free studio ankoye ɛno kwa de onye obi a wɔ ya akora me fa onye obi a wɔ ya akora wo sɛ wo ba ako eti me bi sɛ wo fie sɛn for 30 years. Okay, over 30 years. Aye. Na chesa wanya akoda. Na me tell so wanya akola, so wo ba akola. Good. Enti wanya akola. Yo. Na wo ti wagya no. Wo nam se wo fa na bonten nti no. What kan se wo gya na bonten. Na wo be fa wo ba wo abra wo pam akola, wo pam no ma ne koye no. Wan tumi no. Na opam no me oba ne frɛ wo sɛ wo pam no. Aye. Wo frɛ wo sɛ wo pam no wo hunu. Wo frɛ me. Na wo se na wo wanya bosome san na opam no. Me nim bosome dodo na wanya. Nti wo no anka sɛ nim de na wanya. Ɛna ayi ayu a wo tɛkyɛ otumi pam no saa. Me pa to na okuta ne ba na ne ba no wonyini bia. Na wonyini. Be ma ne be ka no kola. Na wonyini. Be ma ne be ka no kola ma me. Na wonyini. Kontompo da. Mini mami. Bema na mame mo hawie. Yeah. Na promote say. Nyame adom na so e. Nyame adom me ho ye pa. All right. In family room we. Mama ko da se be. Me wo na mani agye. Nyame sure. No kwase. Nyame sure. Yeah. Adom no so wo ho. Adom no wo. Sa na me se also be bia ewu ama. Sa. Nyame sure. Dr. PK Usu, Dr.
mesua de Dr. Phobia will be a sua de na mediane is my medical imaging scientist and also a herbal practitioner and medium juma pacha your branch mienu ye wa kra kwabenya and Kumasi so abrepo highway sinti pacha mo amosha ni nyina no e wa kra onia TV Dr. PK so your specialty pa ankasa eyawo enemu yare eno mamu Johnson tentem so pa enti pacha sa oti enka na se one worry more than 1 year. This I want him by Mrs. Momra Grace Phyto Clinic. Na yen shamuamu. Debia mikasa wo enye nipa baako na wo nipa mienu na ewo. Na ebom se moba there's a problem or why yetimisha bua. For instance, obi o ha obi be a friend say oligospermia. Be maybe o ha bo se ne kwamo na wo fom pa pacho odian se furniture ya so na yen shamuam. Obi also afraid you be say azoospermia oni nkwamo akra. E de na ma na basa varicose obi okwa genetic factors enoma bi ohwa ye wo no na entimi amme ya form ye ne so tinima na basa ya rebi to tinima na basa in basa wo conditions anasa wo yesi ya wo form a bebre timi from me Dr. PK ni pacho me nkwamo ano yesi me ko ini yesi ahoden no wo form ntimi pesa obanambo obebusa ne se yesi ahoden wo onu moduru obebusa ne na se wo se me no moduru bia e basa na e be koso deteriorate e be koso ase ya nkasa me pacho da bia me kase samo pa wo ne se emba na yen check beman because beman enye moba na emom no se nyin se ne ba 1 2 3 next side ya your concentration no be call ba no so ne mai kra de mpato yemra ye nua me mamon fan hye mutirimu se chenchina nkasa me de mitwa fan che me ko wo mpato ye okrom ha ne se nkra nan na enye obidia bibia timisio enti se mo pa wo a me se momra even se wo yire na wo dem ye kamati se day na se o sperms na nkwamwa no wofoma untime nye manini. That is why always be when you call me make jense momwa mo ho na bema no so embranti pacho jonso sem awo how bianka sa conditions bi abun so your ba hold nsa kwa wode na no na eye dindindin boni beka sa cervicitis ubon so no hu kan hia boni beka sa dyspareunia na eye oya it tells you say when your infection so pacho bra na yemi ma your number na was screen so no me pacho o fa number na okay doctor make us free as say me mo me hu say me condition ye pacho me from me ka say doctor menya syphilis na me mo hu say abra onye syphilis test bia when you call me present your case doctor menya intermittent rash nsa wansa wa bi ba na eno akọ doctor ebia me Johnson tentem me mo me hu say eno bua me sin say doctor menya syphilis abra onye diagnosis bia proper diagnosis bia me so ti enka doctor PK usu doctor mesua de ye branch mienu ye Kumasi Abrepo highways and Accra so ye kwabenya udu highway marketer busa doctor PK usu bia be chro san Accra kwabenya goy filling station ho na ubusa Dr. PQ so bia betro me number na was screen so anaso betimi afrem me number no e was 0244 87 84 31 0244 87 84 31 other numbers ni na so Dr. Nebesha Boa so de bia me ka say about fibroid ho asem for the past month ni na maka fibroid ho asem me say onyini kono at the age of 32 34 35 36 years now one fan we am part of fibroid ebebem o ba kona 5 years 6 years on fan will be am fibroid ebebem okay bibia friend say myomectomy why fibroid operation we na 2-3 years one fan wa bebem there be make say the best medicine for fibroid is get pregnant. The best medicine for fibroid is get pregnant. And I said do regular sex. Abra we dem pomagranano fibroid entimi ma. For instance, here dem kama meti within 2 to 3 months na se yem proper high yenye munsiesia akata dem ha bese sa no awode no so tie wa awode no onfanye sex wa awode no onfan wa nkasa te bia bebreti mi mama so doctor me virgin me 35 years me ni obema nhia enso fibroid mi pacho sa na ade netie se wa awode no da ho che na onfa ni djuma anyam kopon de ba ya sa na beba obi o ha obehun se obi bia friend say hormonal imbalance obi are too much of estrogen na behun se eno so ma obetumi nya fibroid ankasa eno ntina unya mfie by 20-30 years I was otimi de won ka by 36-38 na nkwa worry eno preventive from getting fibroid Debia because fibroid is it is not just a clot of blood enye muja to fibroid ankasa ya yi fibroid e chere wa be hu the way it ye dem record descendant nam it debia me kasa bra na me ma oduma fibroid na because me medical imaging scientist about from we see and say me service o confirm no chi minim the way it ye ma ye magazine clinic but dankwa hospital wo Kumasi had the Ashanti region ade
Tepa ananian aya hospital by Siam Labi Hospital, my Juma Kasa, and Aba Heba, so Abadua Heba, unique naturalist care. Me no mean that's why Juma Kasa experience wise no Oba, me teach them Banamika just where they call your operation now. Fibroid operation Oba, okay, within 1 year. Near Timon Bono, Timiani Mamma, I provide a so sperm say fine. Because I would then come out to say the now sperm and can't down to me money. But what's our condition winning now? Dr. Picky was sitting from Dr. Messian, dear no. Obana mean to me, show no my refer. More team of doctors, Dr. Berryman, Dr. Adam, Dr. Mas, Accra, Omina board, Juma Yepa, Omina also a professional medical herbalist, Omako KNUSC, Nomako Sia, then I'm assuming the Namaso, Messian Medica Huancasa. Into but just a more power one cassa. Men can't jam some year of fibroid, but of fibroid in Sia Wong Quayum. The moment dependent size, ne kasi any baby edda. I did see a one quite fibroid and pa a BFN cavity. And I'm mucosa fibroid, and it the more intermittent bleeding. Time on time, bones the muje too, nay, you clot, tun, and when I is here on can bad fibroid in Sia on can not be a mecase. I did see our pie infections until your bar would see me. Now was a kicker, was such a show in so free or bar, one of them ne yo ya, it tells us when your infections, which me infections be a first chlamydia infections are, and one called normal called block you teeth, or my causing inflammation of the tubes and casadrobena sperms in the feminine. Name more CC, Okoe, HG, histropinography. Yet show what the Albania show tips, no, you say when your tuba block it. Esa koye spasm there about that big say bit me here correcting. The mom say e koye hydrosalpins e yenso ne beginema automatically I need to make a just koye IV straight away ankasa. Dr. PK also I protect my integrity until when you come they mean to me sure no my catch or frame. Okay, doctor men can just doctor my meduna fibroid and name. Doctor me fibroid. Bro, they make a just a brand name share my so bet me their name and I want me find them. I also call your operation answer. Then you come and not all frame a catch them. But your enchebe bring me the man this baby. Oh, other conditions be out on son 10 and then a man basa diabetes, timane basa urinary tract infection, Johnson me already timane basa. Ubokwa or pendunculated fibroid be or neso tima Johnson 10. It man can James daughter me Johnson 10 mama drew na me pacho dentine man basa. Check your body system. Debia make us a yare and many pet me yamobo. And Mama Koso I say, I never went me because of the yare be to me manebasa. Debia see my health and in your first priority. Because it's still yare that who sees Juma Okwe. Mama Koso make us me boss back on at a big company or Ashanti regional. Debia by 6:30 now or office. But Missy Bear 1 month in a stroke a strike now or that form or that them early 40s. It's a Juma now will be a question and Nayakasa. Democracy, sir. Intipatio hypertension, diabetes, me patcho your money here. Or pressure cost from men can't James a daughter. Me bema be patcho bema be win se be wintem de here and I've stroke about them de. Nina Nankasan a drew crowd how buy it the boostino. They won't be banner pressure and 200 or 150. I mean, come out with drab bema mema sema cost no and that's a mekun. And another topic you see different from other clinics now Kasa yo hono. Intipatio pressure was through diabetes, a cost to sugar level. What's in 3.3 to 6 no? A cost will be 20 year. One shall be just true until such as ATT or 200 sciatic disorders. Plan managing of diabetes pressure in your managing meaning to us here because stress, pressure be a mouth, stress be a mouth pressure cost manage it. And I say cholesterol, manage it. Ever from common. Time on time be a yenchaki and pedium. Patch your number 0T44 0244 87 84 31 0T44 0244 87 84 31. Dr. PK also yewo Kumasi Abrepo Highways Udu Market Busa. Dr. PK also say taxi phone there be a message taxi phone na mumusa obi a wuche mu akasa open direction be a stationary and I am busa dance obi a wuche mu obeto atwene sa na akra so do me kwabenya udu ho ankasa kwabenya taxi station. Dr. PK also obi a bachelor your prices are moderate and into na me say frame Dr. me condition ye me mo am ho say na ye nto aso Mama Akos me sure say next week mo be sa to me sa frame me da sepa yenso ye da wasepa bomodi aneko nekoje apomuden amapa. Was good afternoon Maa Akos. God bless you for the good work. Nyame ensha papa obimerse jawode abano no aya Akoma 87.9 FM shane so say Josie fashion we wo no and na ashame atade kama ya mede etie Josie ewo Kumasi bom so oni meet me there sports no and na edi ehwe ni mu tie wi bomodi anefe Josie o wedding no engagement no adore no wo Friday we no office we no eye no ma Josie empempa mo niema nyina emfa emma
Fred Joseph Fashion, I was 0243 433 465 0243 433 465 and she's and so and I'm a reggae at the Ashaya and me wahinti uperiga so to be a Bomodian say Obebom Modian wabo she's a promo na uboni promo baby wigi beer than you are on your bima ya deɛ yɛnyanya yɛ ne nyinaa no wo bi ɛwɔ a ɛyɛ kama na ne border form open order o place ana agya baabi a wo bi ano yɛ de abro freshies ɛwɔ 0249 155 776 0249 155 776 menkɔ na mene anti Dora enkotoa yɛ nkɔmɔ twetwe ne so oba pa ma me nsan ma wakwaba yeah no me da se na yeguso ada na ye bobo amwa de wayɛ no ɛho enti na ye ka kwaseabuo no ɛho asɛm na wo se ɛde kwasea ɛna wɔde abu abusua no pepa ta wo fa no wa maha a me ka hwia nkyere obia se bi kwa wɔde nsa ɛde hu abusuafo wa ha ɛno anso ohyia ne kuma se hɔ no na wɔ fa ano ɛde ne kɔtena ne fie ye fra wo so wo da wale no wo ka sa wo da wale no timi kraten bia na me no wo kasa se wo nipa no wadi ka ya kwa wo ba ko anya kunu nti wo no kra no wo da fa no no na wo ka so da wa no kra ni na ye me de pa so wo ba de wo da ko ha ko wo ba ko no wa ko ha ko wo ba ko ebi na he asama asese ya aben won eti no me no na kamani je ho pa se anko be ye ne ho ade wa anya ne ho ade wo ne na wo wu yesu so wasanya pam no wasanya pam na obi valanda so no koda ye maame no kura na woje akola yi no wo timi bu mi be otimi bu no ama maame no be fa no kotena ni fie ma ni di maame na tem o di maame na tem na wo wie ya wo se wo tanya be fa wo ba enu no di duabo na ade be fa akola no akola no so kura na me no kasa ka cho sa akola no wo me nchen etu di o pesa wo ba ha se ya wo de bra ye wa ha etu di o pesa wo ba bra wa wo pama akola no so won sumu no wo se won ko haidan akola no ko ko no wo se won na wo ba ko na ne ba no so wo kuta no ne papa anso so wa ma no 12 million se o ne ba no kuta no na papa so emma ni sika no won fa so ko haidan no akoyi ko tena wo bi entanya kopin se onye skem bi ode kokko hae dai na wo wie na wo si menye me da jime ba na kosa na ayi ko pense ni tazen ka for say ade na si ya opam no me pa so wona ne kun wo bu no wona ne kun opamo wona no kun na opamo no that dey call free me discuss to wo me come by this kind of down dem me discuss to wo Mommy, now they all kind of me discuss to wo na say your friend wo ka tire me say afra no busumi numunie ohun no na me say hey aje na busumi num na me kwa nye bro nya na me ba ye ba kuma so wo no wa say atama o ka tire me ne say wo ye sole anya match atama o ka tire me say wo ye sole na che say wo ko fa akra no de wo ma ho mehwe no ohun no ho wo ma aha de wo ma ha me ko fa akra no wo ma ha adentina opamo no wa mafi na okoda wo bi aboboa no me ba to mi ni oni ba bia me wo se otumi nya kwan kokoda wo bi aboboa no a na ewo se wotumi ba fie eno na yede beunu se ampa abrante yi pamo no because na owo ye nche yo enti no se obe pamo no oba wawo ne hu moja enche na wapam awasanka wo ba fie obuani nyina na me nnati na me tire so mi ni nchan ye ni nchan a ono no be ba ha ye ni nchan but sa comfort ni ba bi a wote because mo ye awofo waya so den sa dian wotumi ntu nsuru nkofa haban hyem enti se waya so den sa dian kura no agya the prodigal daughter e wo se nko ba fie ni se enkokoda wo bi aboboa no me ma mi oba kuma se ho no me ka tire ne fe obe fa be ma o fa be ma obe wale no na ye mpese obe fa ya kowo na ye nsan wale no nti won pe be ma obe wale no an wo sa ko fa we ya wo se obe wale no enu no
One for Bema or Beware no ya, a foot you know ya kama. Na and one is a worker and a on for Bema or Beware no, mammy. So one casa wouldn't remember. You're hiding. Metias why dime no baby say and son walk aquasia and no dear. Says can come a minute is scared. A dynamo many high man again to say I'm many because of says can in your Diabona Yana Tata, one kind of Diabona Yana Tata. Meba one kind of Diabona Yana Tata. Meba. Oh, Bema or Bewa no, Papa, I want some na meba no. Bema or Bewa no, say, Utu Bafonaka say, on for Bema or Bewa Renua. Say, oh, Bema no, I didn't know catch and say 1 year. See a cutter and so on Fanamano and Money. Exactly, and son 1 night. Your cutter and so on Fanamara. And son 1 no aye day. So many a cutter and a macater away. Good. Ain't seen no Kone. What for Bema Bakwan Kosiaga? One wawo. Say, my one in the ho. Sabema be a wushia Bema Biano swap a wa. Fanny Brefia no me mamma no papa yon wadia son, I wouldn't know compasso. Any idea what's all catching no, but Bema Bay, mammy, yes, shall nem rantia ya bay. Ipocrasa wukra or Babema. Yes, Shadie. Say, what are you? What nebia wakosia baba webi na ababa wana catch and secrache. Me ma say, me near made in cash yagu. It's the Acadia message. Kwana kwa ye me wadi asana me ne wada. Say, wo baba mane penua, or bekwa kwa ye ne wadi. And son one na babeda. Say, Sabia so Sabia yado so pesu wodi ni bisa kwa or betchene ho. And no was and kakachre no. Kwane. Wushia Bema be an in not my name, your wadi answer. Nasa Wakasa, Wushia Bema Ben Equapa or Bar, Wabeka chance a memoir. Obesi Dako to Kuruni. Woman was telling a catcher and so be over body. Debbie was a no Gramina and no Quadia Mebaho. Me patcho, I want your Mebaho. Mebaho. Bema be anywhere, walk up or bar. One country or barnes or Bewareno. Mamma Mingwari will, but me persimmon order. No abanes me Jimmy, no bien in the summer, ni woman a sanemena. Aya na dan or moba, anti aya wo or bano, so bema bema de unsa wo bo a day. Na wo ja wo woman is sad no no da wie dia. Obetwetwe ne ho. Obetwetwe ne ho. Wa anya ne ho ade na wakotena ne fie. Me pa che wakotena branche ne fie no mote da. Me pacho one ne ti dan kro no mu a wanya ne ho ade no na munim sana me ka sa me ba jale entini e woji me che sa one ne dan kro mu na wanya ne ho ade no na mu ye aware san me ni mu nyina so ne ye ka kire boy no na ye ni mu se ka kire boy no be ka kire gen no Debbie ne so wo be ne ho ade mame mon ka kire me mfo ne ye kwaso me ni abere wo sansensem we ho me fo ne ekoso no so wa ba bia me kire se muhia wo se one ne tie no meanwhile watu ne foda se be ma nware no a ma wone no ntira ana o ma be ma me nware no wone ne nware wo mo te dan ba akomo wonye ne ho ade entu be ma ne fo papa kwa no tum mo so mo pema ba bia mo ba duru bia no mo afama mo fama mo nyo mo ho ade kwa no tum na fo ne bra ma sia wo enti wo se o te dan ni mo no entu be ma ne fo two banner for two mame two behind die crowd ya ma two se be ma ne be ye ho ade awia no watu akwatena ne dem mo ka kire mo ba no ene ma no so wo ka ene wo kra wo ka sam kire wo ba otie se ne o pe na ya na wo yi na wo de akura wo firi ya firi mu ba ye mame wo tu no fo a wontie na wo bi de ye nyina ke pe ni ye o kefe senkanti dora ebe ye pony na kwodi akotena comfort ayi frase enkefe but obano mpene sa na akọwie ne sa etinye me ene yemienu anyi afom soa yemienu nkanyi anyi afom soa
enti dia kan dia mu adie no ene wo mu di akoro na me pacho wo wadama na nka empata de ne yentua asai ansa ne yensa aka yeba ya di 200 ne say 200 million ya so o pamo no kula no wonsu no wo 40,000 ya wo di sumu no sa asana ya bu no wo wo ya ma mi e wo wo ya pla no so kro wo ya na me wo ma me to wo ma me na wo no enne wo se wo ma ya ntete ne nana wo akura ase na wo di no wo kuro mu no ni wo me ya ntete ne wo akura ase no wo wo ya na me ana me ba ho me ana wo mo fira ne ma me ba ho no ma me be hwe no ene obaba wa ma me wo kwa me no dia nya me na ni da me na me be hwe je se me wo bu me kwase anya sa obaba wo dia awo eno wo se okoja no na baba bia fo anwo ma me nko ho bi ai agi se dia ya no ho ade me baba pa ho obaba bi obawo bia obekwa akodwa de bade bia no hwese ya no ho ade ansa ya anya no ho ade ansa na na ayere mo wo a me hwe wo na me bisa comfort no se ayi de owo Dubai ne ba no modi na koma ne sewa e ba so ono wonya 9 years wonya 9 years na ono otua mpata sei ne pa so wono no ofa no onyem ye na oba ye ne ye bo ne ka amere ni mu no abema no ne ma me mu nyina abai o peni pa kan ho ma o mo bai ama aja gie ni sika ade ma oba no how many years ni ya mu a won fan tenken e what the amu a won fan tenken e what the nye na na bi so aye me madwuma mu anko me na me bi sa me question amu anti me na me question kra wo se o ya gie oba ye no o mo gie ni kwase abu sika ye mfantefo o mo gie ni kwase abu sika me pa cho wo tua san sabre no e ba cho mi wi si de o tua ye se 9 years de e buru na se o ni se onye mo ya ansentino 9 years no kwase buru kakra enti ni eno de me nkan ti sanko no kra no sabre na mo bo ne kare wantua nka ne bai nka mo fa ne ma no na so mo bai so mo ba beje no ni onya 6 years ma o ma ne bai so beje no ya fa na ama no nti wonya na years ya ana wo ono de ono akra na de ne koma no na ono so so kra ne tambia okoho ekohwe ne ba no oni ni di nkomo so de amu aye ya kwala ne nkoho ama me ba no kwa wontimi nkofi ye ho anasa me kura me timi nko so ba bi owo no ni metumi akọwa akọhwe no eho ya atumdue nti metumi akọwa akọhwe no na mame mi sawe na oba ai comfort mu de ne ye business ya na we wu a onye no wa de mo ba no ma gine sika we wu a onye no wa de wo ba no ma gine sika munya cho mu ya ma wo ba comfort ni tri mu aye ne de da bi obekwa akoya ba because oba mo ba gine sika de ama no mame ka wo kan sa de a me ane de ne ntiase sei o ba bia okonyam maybe problem is also me fua de mama bi ye ne so but mama mi sa wasem Dora osa why you 15 years why you 16 years why you 17 years when you fie poly aduasa efie poly aduasa I just will be the training dancer efie etu ono ye ne fafo ma ho ade ne wo hunu efie poly aduasa niamu ye ne baba ni trimu aye ne de niamu ye no ebema kone no ni trimu aye ne de ebema ni trimu aye ne de de bi obekwa akwafa ba because akwafa ba mo be China chi bema di omo ana make kire wo no emema ni de wo mo ni nam ho asa mu blame no mu ya ma me me mremu wo bia Diana boy ne ye no enye wo ba no ensa enye wo ma no ayi na se won te wo ba wa wo eye den no wonyem no ne wo yi dua ma ne ho kwane ya na wo dore mu se wono no wamfa ba ne nkwale dua e ma ne ho kwane ya na wo dore mu se o value wo ho a obi be value won so mimi dia ne se bia o wo school mu wo so wo ye yi kra anwasam ne ye ka Abdora enka ye different wo di nka wo ba ko
wake a woman you and if your mama Auntie Dora cry put it to you. I brant ya what ye a Dora cha brant ye on an way. I don't think. Dora a comfort or chain more. Never meaning. Or channel. And in my catcher. What channel? What chain more? What channel? You are turning into the water of Bunis and Quasi Buno. Or turning into the water within the first half on this one now. Debbie, Mammy, make Quasi Buno Namenti Yassi. Quasi Buno ne saying. But I won't buy me 1 year. Would you have a one thing to one thing? There's a Polana and no one who can one go back on what it's on Shano on Shano. Now watching the business and watching Apolano or Pamon on the Prano. None are watching one more music at a bit on the Bano. What Pamon? Then I watch no many cafe. What you want to never say, why can you see you? There was a son or the son or the yano. Make a mum say a free necron as a wood to comfort for. No to the forecast and say, Mamma no abano dear. Woman who kwani akwasi ebo ya no mo de bebu kwane on you won sent to one kasa betu na and ebi na make ya ka ne benya asem yo se onso ebi na make ya ka ne benya asem yi onso on kasa mo betu na fu nya me na metu na fu won tu ne ho fe mom because onso na metu na fu won tu ne ho fo ba kwa ankoye mienu. Next time when you be my man ko bie mu mani ntu nkwatra ne so wa bra wanye ne ho ade o me ye ne ho ade ansa enti na me kan say one Sunday sika because say wo twa ye ntro wo se na wo twibia na odi ne sika but just last week and na one first sika ma enti me pese me say no na ye tro na wo pamu ni nyina na wo twe no nyina na wo ma ne say no or so no akla what no no mama Obadora opamo no emi de minim se we na tu we de ye fa sa opamo no but echemete se wo ka so se o ma ne sika ma ne kope dan ya na eye 3,000 and na o ma no 3,000 bi sa ne se wo tua atai o tua 1,005 50 million. 1,002 no tia no o tia 1,005 one ne teno one ne bana wo kuta no so papa entie bi na kola no se be kwa koda dan ni mu bi sa word no na am o yusu ye sa kola no kuta no so be kwa koda dan ni mu bi e ko high dan ma kola ne koda bi enti wo tua half no ma no eje half but woni say na kwotwi ho no na branche no okọ na okokotwi na wo de ye hwa de said ye wo kai se opamo no na watwe wo mani sika ne ade me ne wo ba kwane edi nkomo no ka kire me se abrantie ba besra no a ono aduane e ma ne di me bisa ne se abrantie na yi chop money ana o se da bi enti ye hwe ne se wakọ ye ne na o mani sika ka oba no aduane ama ne di ana ase di obi a wajimi di oba no aduane ama wo mame obi a wajimi kra no nyasa oba se wajimi kra no na nyasa me ne wawo na wapamo me na sika kra fama me nko han dan na me nem wo so betua half na matua na usan ba me di bisika no aduane me wadi wa bra wo kwa wo nan du wo sadu na wo de ko it will never happen and found this wajimi onye wajimi ntina wo bu ne kwafia na Dabi mame Dabi hono sensi hono Dabi sensi hono sa kwotwi fie hono ayi comfort wo ho kwan se abrantie yi kura ba hono obagege na wo pam no because wo ye ne fie want to me no aduane san to ne pro eni di enya possible wa bra won sha koda no whatever wanu aduane na wo se komode na se wo dibi ka se wo ma me patcho won ka be ye Dabi asa wo ya wo kai panti ma me no wa ya na adire se nkwafie buo na wo di oh Dabi madora Dabi ye kan say sabi wajimi onye to gba efo ni bi o wo na twini ni bibia ye adwuma boy ne kwan na ode ne nam so no sa na mami
Dabi Mrs. on Shako no anasa on money sika and Kawama Messi Homan in Wadian many be nida and ya possible. And Kawaba to Saudi and Kayamu Kafiate. And your moon shemway, a bin so not just say, and Yanania, Obina Dibiano. Ebiana Yanania. Tibomodiana Buanum Pibum. Because near ya can want some media and ya possible. What in into no other thing about pie? Was it last week? Yeah, last week, Penna, one Sunday Sika, and for my last week, yeah. When you see Cassandra, dear mammy, and you see Cassandra, dear, what dear, may mention what? There's a young man or this Cassandra. There's in the Cassandra, dear, may mention one name, or Banana, or some movie son. It may well move Sunny, I mean, young one year behind. Not just on Sunday. Because you know, comforts and they didn't come one can say on channel, and I know on Sunday, one can be answer. It is Canon was and now an hour, she says Canon was sending. So was the name, and see, Sikana no was Sunday no. And what's an hour, says Sikano and was Sunday, meaning so wouldn't Sika was Sunday, but the shot. Mamma, it is a wooden so Sunday Sika. But they be a shot. A son of my young says, cannot the banner watch this shot. Yes, I said I was sending our trade. You are 80 cities, 100 cities. Must send less cry 70 cities. Week. Must send less cry 70 cities. Week 80 cities, 100 cities. Week bia. It's my man, a shot, no person cross Sunday saying. Mammy, so maybe I some now walk on a minute, you cannot some crown. There be who can send be or say, there be me, no crack. Say, and Jessica, some or say, who says Sikana was sending in our channel, says Sikano that was Sunday. Meanwhile, wasn't I with Nimsiko the Sunday? It's me, Miss Awabano, but what can say Sikano that was Sunday, meaning say wouldn't but a shot. Eswa unim but the swa say sika no na was Sunday na just say unim be swa mama say akra no minime say wo ba na betu kwan said ye tie bia o betu kwan enipa mienu na ewo say oba ni tu kwan ya be ma no wo ho say be ma tu kwan ya oba wo ho sabe Sebe wu abema ho on na hwe ne ba sebe ma wu oba ho on na hwe ne ba oba ne betu kwan enti I was say akoda no ewo papa ho yes enti se na wo se uni problem bia na ekira no no maka chen so mefa akoda no anyame ya domu a okira mema me oni wo bi beba ho enti mpacha daruma monhwe ye no mpacha oba dia na wo kuta sum no sika ka ho mame esum sika ni ho mame esum sika ni ho won wo sum wa na sa wo sum oba no dabi o waji agina mu won wo sum wa na sa wo sum oba no na wo sum me ba no me se won ani ade na wa ma oba na ka ye na oba na kasa wo sum eye mpana twen mame kwa mama dia frano ya dabi o do mama ye ni ha mama ye ni ha bomo dia na pa wo lawyer mama bomo dia na pa wo lawyer bomo dia na pa wo lawyer na ka che lawyer ne say wo bi ni wo ba twempra say wo tu kwan wo hwe ne ba but oba ni tu kwan mama me ba ayi nyina osum oba no wo sa no wo school no wo fa no na wo sua djuma no wo fa no na wo school na wo sua djuma wo ba ni sia no wo ma ne ye no wade akanya ni sa ne ma no ye nya so wakati no e kira ye beba what do you mean wo be sum the 200 million on ne ti adjuma wo nya 200 million what on so bole how many years so bole no on how many years wo be no be kwa kosimante afaja to so wo sum na be hwe wi akwafa ba ne kosie no 30 something years wa chembo yi ya wo mu relationship nsam ya kwa so de me fa ho na wo bi no maduro ma yarefo obi anu maduro ma yarefo ba ma twabo de ama 200 million ba gie di wo ba gi no wadi
kofa lawyer wo fa lawyer no aka kire wo lawyer ne say obi no ba twempra wo mo awo wo ba ne tu kwan wo ba gi ne ba wo si won tua ne katu onsum 200 million sa waje oba no ne yeso ye fa your lawyer mra esum de amunim ani sum yeah boy young kwai Mommy Benum 3P garlic mixture. Mommy Benum 3P garlic mixture. Said you was your pioneer there. I was your money 3P and I was here 4 year quote drum near Quadia, your rough pharmacy near Herbal shop will be a bayam. Near Quaji Gasto and Mensoplast mixture. And Rome, you know a boy, you must send Quenya Gasto Messiah, yes, your phonome, your phonome address for more did the intiminium. Quasibron is indigestion. Do you did a pen and yam ayan and a buono yam, the anabuano attachation or heartburns, and a fedium from a gas, Jan yam. Edrono aye gasto mixture afa mensoplax amaye DNA eno na boye ye bu ye scienti ya bia de ene de no emaye anasensi suso no aye mensoplax mixture ena eso sa ha no de amaye afa yeast infections ema wanem ho no sabi wakatwa na efiri oba no asenti gina mu ni nyina no wonya mensoplus mixture ebeboa pa ema sa ha no aswa no de ama wo eboso e wo pharmacy ene herbal shop bia eben wo wura ho a wo se wo pe gasto and mensoplus mixture 0248778899 0248778899 miguso akai awofo abatan ene ahwefo nkankan ene mo amoma awie senior high school na mpese wo moto aso enkra no akwaye science program na pese woto aso a ekonya degree ewo health information management and as a bachelor of diagnostic imaging ene na a college of medicine and allied science afede wire science program bi pen na pese woto aso aye top up no na de be medical doctor no so akwanya ne admission ekoso ewo college of medicine and allied science enchemu bia no hwehwe no kira kwan e want interview so info@commerce.edu.gh info@commerce.edu.gh aya frame 0208 456556 0208456556 area wanya malaria wadro no aye time herbal mixture TIME wade breto yade no hom na watu malaria fever na se ade ama wobi on ma wontimi ni di ne katrama no wose ase asanwea agum ne katrama no so de se titiriti wadro no aye TIME afa general body pains ene de immune system no aye mrema nsa enka time herbal mixture pharmacy herbal shop bia wuramu a wose wo pe TIME wo mo de bre eto yade no hom 0244417669 0244417669 one time herbal mixture na wie no na the grow fine herbal tonic against no so honom ba ne sa no anamoja no etimi ade afurusane yie pa wo widiem wo bi wo no ma wo furu ka afiri ha ekodradum pe wo besie na ne nase nyina na tatai na yedi titiriti grow fine herbal tonic afa wo awokwa na so wontimi na wo badwina no obo na ni dwira na ni gusu sa na de chen ma wonsa enka grow fine herbal tonic afa wo ye ba na wonsa buo mu haw wo de ne baboro so ana ba kakra bia ba so bebu afa so sa no sa de a na edro no grow fine herbal tonic dane da wo no bia vitamins ni wo munti eboa pa ema ni pedua no SCP esita no tini somre yes grow fine makes you grow fine 0244 596532 0244 596532 Royal Foam Ghana Limited asi enkoso anka wo se match bosumi nyina wo ye promotion eti bomadia ya wo Ghana manti mu ya ye di Ghana nuane kaka ye ho na ye to Ghana ne mai made in Ghana ne mai ya ye mai mu de no ane etom eno te wa ope foam ana mattress ye to no enwura ba bia se Royal Foam ho na wo se okowura na akoto won mu foam ni bie na wo se ne ma bia wo ton bia no wonom ayi 10% every so eno te we di promotion ekoso wo Royal Foam retail outlet baby bia be wura bia no wo de akope ade bia wo koto bia no wo mo say wo no mai 10% e de free so Royal Foam was rest assured 0202 271000 0202271000 Transp natural mineral water eno an ye de soma hoho wo fie mesra na otwe wie ye ene na di enu nyina wa wo be ye yie
wo ye wedding wo to wedding kankan ne mo amoye yie no ene de ye yie na hoho ne ba sa no a wo bo se ma mi photo no papa photo no na ye de afam nsuo no kama eno ye friend specialized label bottles wa nsuo no wo no ma label ho kama e de amount dudu obi a wo pe bia de afre transp na wo munye bi kama emfama wo bebo dwa e ma wo nsuo a wo de serve a hoho no enimonyama ba se de a eno ani transp natural mineral water 0554207384 0554207384 Transp natural mineral water budun so ya Kenya nipadua Congo ointment aba e de ama me no mienum wa ensawansawa sade weda na huhuro no aba no wabu ane nipadua ni nyina asai enkora ho sai panifo ho sai eye Congo ointment ene de tu so ane nyina asem pompo ahase e bo wa ya tibita so afe na pompo no ehemba sa no a ebebo ni nyina hwete kama e de ama wo so a pompo no pesa gi nsuo paye no wodi ati Congo ointment ni bi na fa to pompo na no ano beboa ama pompo na pai ama nipadua no ade no ho afei ekoro nantema propro nkrati hu kaka wurewure ene de ni nipadua mo ekeka no eye Congo ointment every natural ventures make aya wofo ni abata nyina se ansa na bebo oba no diaper no ya di nkan fa Congo ointment ni bi siesie ne to ho ene sebi na nemu wo se de be ya eboba kora no ho ban e de free sawansawa ho oba wa himfi oya fa bi siesie ho na nkeka ni nyina entu ase emfama 0249017101 0249017101 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 Original Wallpaper Center enyema kama ejina ne na so wakra de afri abrochire na aba oman mu eno nti Alaska se bra na ka chie na baje wallpapers, bed sheets, blanket curtains, original curtains bar, TV strips, light, airport chemicals, waterproof chemicals and stickers enyema bebre na Alaska de aba enkrokro ene atufo mu nyina obenya biatom Alaska ewo Kumasi edum Mrs. Anoche Abrosan kama Abrosan yi Eben Prudential Bank wholesale any retail wo de enkrokro kra na akoto a ya fre Alaska ewo 0268419596 0268419596 Charistic Ventures just enro ni ye pa enkankane infections enemu ya de na ne de se gono ena face syphilis woba ne be ma wanemu onsuo bi efiri woba no wani nye ho a ma wonsanka Charistic kinro yi mienum baako eye Zahara Misha ena face Zahara G capsules topa ye baako onsuo baako ne mienu nyina ye kabom na ye de to infections no ase wode nsuo no a na be memene wo topa ye no se de be ya infections na ba wo so no efidodo bi edi wo so no ebetimi eto ase ede amam afe hindi heba Misha enso kanro no ho edro eboatu malaria se de na se mre ya ba ne nipaduam na poso ye ne ya wadro eye hindi heba Misha afe be ma wadro eye Zahara man capsules be ma begina wona som se ewiem ayiru kuku ano nti oba ne da wachi a eye awoso na bibia nkoyie edro no eye Zahara man capsules enupai ni nyina Charistic Ventures 0248569335 0248569335 Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag yi bra aden enanso biem tam heba me hwa ya me ka se yi ba akun ane wayi me yensen bra sanya tam heba me hwa esia chimi ni bifiefo enya dia ba ko ebeso yen we dia udi se ofa kwajiska omi na alabo ti mekwa na makochia no ene sika no wapedi ama me na me da bra miku ene sika ndo osoma ama me kwaje mpra bebre me da na minim bibi se o ma no ka kire me se mi na alaba so odi birthday ta ya me nkonko boa no na me se matemi de minim hwe na me ko ti birthday no mu ana nkrofo yi ma sutre se ti me ba ya me be bo na mane no o se me se ne nipa ne mpra ene ye mi na alaba na me se sa bo anka mi de mi no se no krista ye ntwa wontro na me see you enti sa abere num kra na me te so nkrofo ne ka chem so ne mi na alaba ho no no okwa adwuma wo ma sa abere na mente ya se ne nkrofo ne ka chere me no okwa adwuma no mba ubi sa o se me ka akwose ye esi kwan so me josu o mako na apom to saying Awurade adom boko mako within de kofi medin de amwa kofi amwa kofi free na bai apacho be free jinyase na bai jinyase for samo hwa ye ne a jinyase ramzia mo hwa ye mo hwa ne abo wo yonko abeti na ka chen so mu obi abeti sase na jinyase ne yatu aba besi jinyase ramzia yatu abesi Akoma studios into obia enhwe bi na edru bra woni pa kronso a kire na dwe bia
asɛm yɛ yɛ kan na wonnim na wo so atumi de wo de aba bɛma Kofi yankɔ ante we dey 2019 am share lady bi ojias ti mi hu lady no na oba ba akona busan say akora ne papa we na okachem say akora ne papa wo Dubai no onfie akora no ti me de meni hwe kakra say be ya asem na okara be ya ne kronti me hwe 1 month ni na bibia ni wosa ante ma meje o ma me number na me friend say me hu ababa o say ni say na wo kan emu ti ase emu no kra esen na ne ma me ne ka chem say no kra na be ma na je o ma ko she Dubai onfie akora no hwe akora me say mommy ene akora kama say so do tumi betre kuma so abla won ko school nti mpɛsɛ de akora no kɔ to school na me ma ye ko busa admission ye ko busa na 7 million na me ka sɛ mom you see 7 million oba no betram so onya adwuma nti 7 million de amfa 3.5 na ne fa akora no kɔ to school no kora discount ne buy am ye de akora no kɔ to school nti de akora no kɔ to school mu wi akora no kɔ school kama so me ne ge ne to kama ntokwa bi ani ho ti e chire afio di bɛyɛ fanse bɛyɛ 1 year no mu wɔkɔ no ɔfa ifun na ɔwɔ so start at Dubai ni nka nti ne phone da no mɛkɔ adwuma mɛba no lock da phone tumi fa phone ni ehwɛ phone anim sɛ yare me bie lock no tumi bie lock na voice message de wɔ no ɛnyɛ about akora no asɛm na ɔmo ka ɔmo di about ɔmo nso mienu ɔdɔ ho nkɔmɔ ti e ba sa no na me frɛ ɔma me de tu n'anim sɛ de akora no ɔde ba ɔba da nya afa yefunu sɛ ni sɛ na yɛ den konti won hwe na onsiesie asem no me ka ma me ne de o bibia nim so obaye wo ne natie bibia nim am si o momi mate nti sade na me yes sade na me de akora no ko tu school nti ma me ne pema asempa no mu nim me da nti o pema asempa to mu fro mu kuro mu wo gos o mu fro kuro be sukete ya anti dollar ne kuro alaji asem na me kan o mu fri oba me dam no nipa nye Deputy Finance Minister John Kuma yakunu kwa poison no eni patrimu adio sister jai omo peso omo beka omo kunu kwa yakuno na nyame beba Nyankopon obeba ohwe wo bia nyame hwe wo bia o wo ye bone no wahwe ha de bia meka o me se wo ye bone na hwe bonkum na wo hwe nifa na wahwe wanim na wahwe wachi obi amai me pa chon ya ma mu so hwe soro wate na papa ba ko no na ni ba ko na so hwe manyi na wa fi na ni ho no hwe wo hwe nifa na hwe bonkum wo se me yakọ prada dem na mu hunu mu fre wo na mu nya mu be prada dem na mu fre wo na mu nya kwa me ro kora ho me ro wo bi ase ba ko ya ba kakra ye bedie position ba ko pe binti edie na adane ne ya kasa ne ya nam ne ya ka Friday me so ye ko di holiday no enra pepe me ka say Monday that was Tuesday no ye nam nana ye ka say ye nwishi obia se ni bibi bewuo ye nam na ye kasa asem oni pakwa ne ye wotamfo kora no embo emfa no anase ne busu ya ni bi hwe no wo ya ntitimudiye yo ya nti wotamfo kora no worst enemy emprese wo bewu ana ne bibi bewu na nkampese wo wakokum wo bi ebi wa kokoduro obi dawa obi tiwa no obi afasika wa kunipa no obi amopa osiko kunipa no obi ya na ede mako ya na ede bi be de onyame ne yeboafo ejai ni nyina ama no obi a bebu na konta se de ni nyuma tia eda ho etwe ye poison bi ye kumu bi ye what is this eda ho etwe obi a ekua mako ene ya asema eda ho antidora eho na mewo mame fu bi ni abusuafo bi mfanto omo akoma mu se omo ma na omo awale awu wo omo no enkankale omo mama no omo nye kokoo ma wo omo ya to ye boase se
Wone o be ma bi ko twempna ye twen se wone be ma ne be twempna o mesumu no wo mesumu no mami ye wontua 10 pesua se ma de kasa no pin kura wa mami pin kura wunya pesua mami won sanka na wo hunu ye fani asiwa se wo ba no akofa mpna empra na ofa no no me dem akode chance kura me hu se ma me ni di mpra ntam ne se ofa no wie na wo ba no nyanyam ye ana wo ba no be abrantie si wo ka kire wo se me pese me di ababa wa yi a me hunu ne ba no on go school me pese me di go school enti me ko ye no ye se ye 700 cedis me fa half minti ani nyina me fa half enti maame mo so mo fa half mra ana mo de half be so me pa cho eye ni nua boy ne fra wa maame wo ka kire wo eye ni nua wo ka kire no David wadanfo no Mami, I am munyan Sammy. Much be bad, only who couldn't be a branch ye them, Bosom. No, no, musuro kra se ye baba ma ho ne ya baba ka ma fa ye nya bia na ye de pressure nyina be gu pa so e de ba kra na mu ye sa de we yinti se mu de to maba wa ne tiri mu se wo bi ebu ne kwasea na kwasea bo na ne se ye te ye pese obi ware ye no e de ade ne ye papa wo hu me na pese o ware me abra ye nkofie ne kwa ye me ho ade se sa dia you can't touch me oba no ana wubusa no say maami eyi abaya me pacho wu koto ayi koku na wo ko anani etusuwa me pacho obeji baba wo se dabi enti wo ba no na pe wo ba de wo so ntumi ntodefo wo ba no wo ba na wo kotu nefo na wo bi ba na wo kwa kotu nefo no maami o be ba kwa die emra ni no wo ha ne ba no emra ni no obeba nne abachina abeti akwala no se wo ba ni si wo tu kwan ko ade a obeba abeti akwala no so ahwe na ade na munyan sa ade no wo baji ne de abecha wo bu ni kwasea na o mesumu no na o mesu no 20,000 mami wo kura wa hu 20,000 da na wa hu bi da aka wo di ye bibi abranti enya wo dan mo ye ne sa no di sa heni sa no be hu aye se to wawu o pressure ntia mo pressure won hwe no susu kura nka ya asem on hwe no aka mu sugu ne so be hwe no won to me nka sa na we can Ghana list quite 70 is ka ketwa won to me nka mami jaide wo keka no dia wo keka no emfa kwa mu ba bia mi gini se ni kunu wo ho ensem wo anyina akwoso ni kunu wo ho be ma kasa kire wo yere dia wo keka no kasa kire no no obi mu obi kwasea oba no na eme kwasea buabuo eti se wei one na wo a na ohwe ne ba o tu kwan a esese be ma ne nsaka na wo huru ba bi ode ne be tena na wo hwe ne ba yie esene se wo ji asemu ene wanya sei sesei okasa akra wanjimi a me se ne omo mpa ma no ka che me se wanyi no otumi bɔ ne mpa wanyi no otumi bɔ ne mpa pata na abaji ama no adai mama papa to aso na me dem kra me mama maame no yama ya kaseti ya yemfantifo wo yama sa kwase abuo sika no sa mesramu ye menuanom mfantifo mesramu pempe wasni pei sa mrana mudi din crofo mema no eyensemfo first class empratching on the you empratching there is no legal backing e won empratching so no na obi ba chese onu dia wo mane ho na wo dia wo fatasa wo hwa na mudu obi be urade yankopɔ mame medi mesrew wey on sway mami ni suma no ni kuru ntimi control no papa no oni problem ni kuru ntimi control mami we enti no no agye aginam en wo ye sansemfo no
but akwala no twum ko ka beten ne ye pe ye ba abeje akwala wanya wo dia wo papa a wo hye ne ba sa wo penaje no no atwa na be na 200 million wo wa bi da do di ka no ba no wo ye no wo jiri 200 million sika ya kan sha wo nsam no wo nkai wo ye ko hwini papa mesraw sa nsem hunu ni jai na Ghana mra wa ha ne ya ba jini kwase abuo sika wo ba jini tiri so no apampa so ene da pass julo oh kofi me chiao wo ba jini tiri so no apampa so sika wate wo tiri so ene wo apampa so sika na ba je ye ni kapre ba e de ma akola ne ba je fi so wo papa na all ma on tran nte ne twa na be na ma me yesofu mini abranti akakola ni mi kapre ba nka me fanko bio mo pa bia mko bia mo fanko kapre ba me fanko bio ba bia mo pa bia mo fanko mama wie mama won say na mo ka asa ne ba ni akure won say otenya o ka say bibi wo ho mpese obeka na mo ka asa ne ba no enti ko mo de ba be sa na nko mo de ye no eno na nko mo mama ne hawa no wo pese ne ba ne ko no de akura ni twa na ba mama me en kan cha oba no one ne ndo kokofuo one ne nto asase one ne nto plot se plot no ko no ani asa one ne sifie enko han dan bi nto fie bi ento bi e ka bi ajapade bi ani ho no kra no se de o ka no ne niam kra hwere no ne nyame ye na doma eniam se keke si ani e de ba asema na obi a de na mama ka na me pepa na mpese ma me ni yi ano obi a sabi wo se wo ye no pam no na na oba no ho ano no aduane ese wie hyeso wajimi ase na wajimi na wajimi ejiji ni jimi na ayi ne sa no so wajimi a se wa onim so oba na jimi a oba ni jimi na ayi no no enti mama no ntia na ko ntia nka wo hu be ma no wo hu mo na mo ye ma single mothers kra nya me ma no mo ntena mo a eja wo ba na ma me genge no abeje aginem ma me ja wo ba no se wo so wo tu kwan no ba ko no de ma me abeje ne ko na we no ye responsible father ne de wo je no na se so nya kwan na ne nka bo so me de wan hwe ne bakra no on de mo na ko ma ne so na o ko school no de na man frɛ obi ba ne tua ne school fees obi ba ne tua ne school fees ma me ja de wo ya no de o ke kan kra de e be kufu na akwase abuo na 20 mame 20,000 no oba na jimie tie be bu nu kwase asa na kwa ye po obi ama na ma compensation anka ye oba no because we sisi abrantie wanyini che no wa me kwa de nka age kra de nka ha me wa wrepu no wa wrepu no me age ne kra de nka ha me o wonim say 15 years wo che be ma no ma me de kra ye say e ho kra de age ne de say ka eja age che na but kan me say ya kra te say de wa be fa small girl bi a won hwe no oba one ne say ono na kwa adwuma koba e de Mama me enka nkyerɛw ade na wo ye no enye wo ba be ma no ohu ye oba na otu kwan oba na ope empata de anko aka nkyerɛ be ma so nkofa akra no ma ne kwan na o mefa ne ba na so wo bibi ye ma wa ene obefa ne ba na so obema bibi se wa hwɛ ne ba ne kakra wa ma embe force no se ai na kwase abuo na de be ma me de okeka de emfa de wo keka na emfa akra na nya wo dia ekwan amofo aso de ba ko ne koye no mama ono so mfa so mefa ne ba enya sa de na kwaje ba ko no so bra ne ehu se ne omo mienu nyina oba ne ni ha ena omo mienu nyina onya sa pa de a kwanye ofo obetimi sika mo de oba na ye kokofuo ena mo beje 20 ta na omo de na ye baby machine enti owo a wa ono ne baba wu bia no wo de ne ka ade a wo ye no na so so ka ehu se oba no ne Jimmy na wo so wa Jimmy no ene na ayi ni enti ja akra no no mefa ne ba no ko hwe ne ba ka chen say o hia be ma o ma ne me wa ai ena ya kra ya be fa na ko Dubai no ya ya ne wa de no ena me so be ma ne ba ye no me ka chen say wa ena so ma ne wa aware na unim say na so ma ne ware ne ba no no ware no no person ware no na be ma na won ja ase no mo be da mo ase da mo no no awa no mama na me kwa da ye say aware kwa ye force me na me tim na me se ni subanya me ntimi ware ni bia e chenchena achan se me ware me na me se me ware no na se chenchena afa me hwe na abrabo ni nko ya e wo se me wa no ma me jade okay kan 20,000 ye obi crank ye ntua fa akra ne bra
Mami yankwa mani so na fe ya ne afefo nkode enkomo kakra 0322498035 0322498035 and that's 0243114497 024311 pachamonchake lice no emame pa on 0322498035 odi ni baby afrefre Rabi duma na afo yo rabi yankwa aya ma me no kwase ebo no peto mu ba fa ne se wo se wo be ma ni ubu kwase ya teto ana ji to wade ne ba no aye koko fuo eti be ma bi obefa ni bia no opa japade ye e wo no ho be ma 10 pesos kura mu o ma no ma o kwaje ne ba no no de ne ba ba ye ayi koko fuo ti wanye ne ba mu amu 10 pesos kura Maako era we didn't baby afrefre hello we didn't baby afrefre yeah me pa ensuam na as me line si ha me we didn't baby afrefre me Maa Akos papa bi original Naija papa bi first one sinje enkale Pastor Julius no be papa bi ani kala to si Abraham ebam oh mama ntia Dr. Mesa dini na me ho kani ma chance ku fisi aseme ni oh me ma me ho bank wa mama me because said in prejudice so also pe kwasi ebuoshika oba isabi anyado ekwa awu be kwa fasu be me fasu hia ni wa ya de o so na ban me ko to school ya de ho ko ba me me bi za uji we kwasi ebuoshika to dem le ba ko no di ta ba cho bogani no o je de sen enu ho se me so ama me kan ha di me so ba te said in prejudice o na nkasa no kwantu no hofo cause wani na anya hekra no said in prejudice o ko ha da me be go no kan di kwasempa kwasa pege sika 1005 the same time be me in Nigeria na me am kora we wura me dem won mpaboa na be oba no agi be ma na be tra me dem eno ne say na me di dem say dem a yes be du go di tie hofo na me say be ma no eni ge beti em nko je be ma no da si pili me da say odi ni baby afrefre 0322498035 odi ni baby afrefre hello odi ni baby afrefre line me katafi asante achunri also okay yankwa me sa se mu bi atu me sa epen kura me kan me pa na me di oba na ba ho a o mu kira se yanhwa kwa ho manso ebia no me di pepe me diska emma oba no na brenya bre pa me diska ma no de akra na koma wuku emma me ko kan ya me sandiska na afi mi ko ha wata akra no me ko hu papa anta me ko ho no ma si ya bi no bi ga man ti be ma no o mo nye ne ban fama na pepe say nyame insha papa o see di bia di no 0322498035 within baby afrefre hello Maa Akos bana ba choma ho eju so na ho ye de Instagram enwa den de radio asepa enepa mo hu se mu program Maa Akos waka no pre nepa ene ema no ibi o ma ya yo mu ho ade kura no se kumpa nso mu ya wachebu wo mu pa o mu di mu mema woni ye japade anu aye no ho basa na opeso ofokwan bi susa wale kese wono a wonko e da wo be ma ko bo susa waja anu na se wo be sum na sum na abba manu munti a mudi ma o munti na ne ma mi enya no ofo wachebu sika na ga ko timpla na ebu account mu a wo be ji sika bi be ma na won kan cho so de nka ayoma be ma no 200 million ma ko nyanku bo nsa wati o ma mfe bi nkan fi on that bye bye me da say within baby afrefre Maa Akos pe patio me di ni at the park the way to coach at the farm profession center no na le oba wana when so ato aso sinjama kam no yo and where we can mo hot where me ka fra me hu me patio ma na boga ni die e be du ba bi e boga no obeska aba the next week because on the bus one traffic one fun ne business in Yejuma one hadie obakwa ba to no have panic show but then wonder the day all come here aba
wɔkɔ wɔ na ne deɛ na mmom ɔba yɛ pa ne kyɛw na wɔn mekura n'ani nna ne ho so ne dɛ wase. Odin baby afrefre. Maa Akos. Yeah. Mekyia wo ne w'apamfoɔ no nyinaa yɛfrɛ m Nana Akwasi nkasa fi Uforuku saa deɛ wɔ ebi ato me da Maa Akos mehyia ababaawa bi paa me ne ne te meme wɔ abayewa baako nti ɔno nso na ɔwɔ abayewa baako na megyee no kaa ho sɛ woba na yɛte hɔ anaasɛ yɛnam a wonhu difference mehwɛ no school wankɔ na ɔkɔ elementary school saito meba no kɔ international opokuwal international meyi akwara no kɔkaa no ho mehwɛ no ma ne owie secondary school owie da gɛn ne ɔba bɛfa no gɛn na mɔma amaneɛ metu kwan mebaeɛ no wabɛfa no kɔ bum kwasi atɔ esu mi hu na mbisa no papa na ahwɛ no wanya papa na mde hyɛ mi yam enti boy no we take good decision menti ama ɔba ɔwɔ yere ma ɔwɔ ba na ni nye no ho because of their menhunti okay enti we take decision onya ne na so na mo nkɔgye akwala na de ma no na ɔhwɛ na de that's it. We didn't baby affair. Mini aba papa bi. Ofa kwata papa. Mini aba masemo ko fi ase no tako. Mini aba ma me ma no abedwafo nyina mo ni adwuma na me mo aba so ni dwuma bi a wodie pa. Mini aba de me kan kire wo ba no abusuafo nse. Ade ade ye wanya odane ye fanye ye nua. Se bi obema yi tikwa na o ka se won hwa kona yi a. Kamodi baba hebi ni aba ko sia se ai ena me ni bema bia wo na bema ni pese obehwe akola no ena se ni bema na tia se wo open ba wo fo ne ba ma ni hwe no a wo baba ka je se wo nsum no me se bema no omra man fo kum wa se wo ni siwa no wo na to man fo kum ni woni wan si di kwadi sum wa mo ye nua man so mu tuo mo fo se ya bema ni wo ba ko na wo ye ba sa na bema ni ni ja ya ena wo be do ba bla be sume ena be kwase bu sika ena kwase bu nsa obi eni wansi di ko di be tia kwase bu nsa bia na ma me ne so ma from obi na di bi ye na kenya ni de no fa bema no akola ne ma no se ye obeti mi atete no na bema so sabio me wanyini a obi nya obi amo no so so ni mu mo nya ma akola ne blabo enye basa omo fa bema no ma se ya obeti ne ni ahwe akola no me da se mini aba me sure fa kwata o kafra went to me enyina so 0322498035 within the baby afrefre. Hello mpacho me kasa free kumasi sawa ya free me fisi ni alasa. Okay me pacho yenko. We dem mpacho me da masi so makonya me ne mo kasa na kufunshi ya me matifo nyina. We na me stress mo force na monji be man ba infama na ma me ko pa na no dengen ni kunu kwa ya wade. Ni kunu ya no wade no na no dengen sa no. Nti mo ko tinye na dia infama na yesa umuntu nshakura ni ya pa na bravo bese bidamasi. That's it. We didn't baby afraid. Hello, Maa Akos here. 1937. Mami, Ipachewo. Kika ne say ya wo mo kan ya ntia and so so because the big ganya and yes area obana ba obano pe oban fofo no na de elsa abe huna busia se obai the person the penny national ekini o tie sika bi edin sako akọ huna ni eni na fe ni big ganya enu achi no afi ansa na obeya oba no ho ade amma abusuafo na keke anya hu se afi ya oba no wo nsem ekini big ganya o pa de no mi de mene na nya adwene on tuchi no omla ni entie nti no na fe so akola nso on kwa ni papa ho that's 19 o na twa to de no ba bia fefe Papa me dey honest me ka say afrancho yo honest yanko Maa Akos da so e do na ta mo ye no kuma se ni asa an ga no nyina na ka tra me ka me se ma me no so
aberanteɛ no ebu ne ba no kwasia nti ɔde ne 200 million a ɛna ɛna ne yɛ adwen ebi ebi afa ne ba ɔbu ne kwasia ɔde ne 200 million na mmom aberanteɛ ne dan na ɔde ma ɔmo bosome no na da biara 200,000 cedis bosome no ɛwɔ 310 nti ɔmo di 200 million na ɔmo balance aberanteɛ no 110 million ne da ase. Nyame Israel ate. Nyame Israel. Brother Mitria. Brother Mitria, why are there pa? I was say my minister obeji no 20,000. Oh, my minister obu ne ba nkwasia what ya say obu ne kwasia. On 20,000. Name mom the die no better bosome no. Da kuru bia no one check it na bosome. Na onye on balance wo mo. Me did the back because I have 87.9 FM. Akuma mu sem jumedie na wotie no. Oti na na kwanka anenka evangelist Samuel Bensa otenenka. Ismail Wood ene Tony ene produce ye na fei. Na na yaw enso ne baluchiri ko social media. Ebusu apani Samuel Champon. Shores Pepe Little Mohammed. Akuma Sports. Edamu clean. Share ene jaja kwa. Sabe ba ya na me ba ya no. January ye first just was Teddy. And then the little wife for Chebet. Omo ko be biara. Why is Teddy bear?